Çıkan ne bana? تماشامان هجا ایرو چارپن مدیا به برنامه که تایبت وشان خو دست پیدا که و کنسانن هرم کردستان روشالات نابین دنیای گلک بویارن گرینگ چه دبن اوان بویارا بگمان باندورا که لسر تفگران نتویا کردستان جید کن و نابر سروک پارتیا ولایت پارێزên Kurdistanê bi bernameyekî taybet sertana welatên Ewropa dikej bo hevdîtina û gelek konferansên cuda. Rêza konferansê da îro li bajarê Arnamê ji aliyê Partiya Welat Parêzên Kurdistanê rêxistina Hollanda ve konferansekî hatiye amadekirin. Di vê konferansê da nûnerên partiyên Kurdistanî û rêxistinên sivîl ên Kurdan gelek kesayetiyên Kurd beşdarên vê konferansê bûne. Niha evê konferansê bi vekirina xwe da dest pê dike. Em hêvîdarin ku vê konferansa hanê bi bandorekî baş û lênirînên Partiya Welatparêzên Kurdistanê li ser bûyerên cîhanên Kurdistanê û Rojhilatê Navîn vê pêşkêşê civata Kurd vê kirin. Bixêr û xweşî bînin. Gelî beşdarên rêzdar hûn hemû bi xêr hatin. Sernavê Partiya Welatparêzên Kurdistanê rêxistina Hollanda bi xêr hatin didim we. Sernavê komîta me ê Hollanda îro gelek Partiyê Kurdistanî li vê dera amadene nûnerê wan em dixwazin spasiya xwe ji bo beşdariya Partiyê Kurdistanî ku îro beşdarin. Parti Demokratîk Kurdistan, Parti Demokratîk Kurdistanê İran, Partiya Sosyalîst a Kurdistan, Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê, Partiya Yekîtiya Demokrat a Kurd li Sûriyê, Parti Demokratîk Kurdistan li Sûriyê îro nûnerê wan beşdarin. Em spasdariya xwe ji wan dikin. Komelê ku îro beşdar hene gelek Komela Dostaniya Kurd li Hollanda û gelek ronaqbîr Kurd siyasetmedar welatparêz li vê dera amadene. Em spasiya xwe ji bo hemû dikin ku îro beşdar bûne. Beriya ku em dest bi konferansa xwe bikin em dixwazin ji bo rihê şehîdê doza Kurdistanê deqekî em ji bo rihê şehîda rawestin.
Evet, برای کوشیدم اول. وکاو زانن ما دو پارتی کردستانی ل کردستان باکور یکیتیک سالک بری یکیتیک آواکر نهود ایران 2023 دا ما پارتیا ولایت پاریزن کردستان آواکر پارتیا مل کردستان باکور ترکیه پارتی کی فرمیه هر چقاس ام پارتی کی yani PVK parti ki Nobel zille em parti ki kudemek derece hem xabat etkin o em xovek berdavamiya kada o kadru kıymeti seroki xo dibinin em xo berdavamiya xabata wan dibinin seroki me gişti rezdar Mustafa Özçelik jbo hnek evditra konferansa Partiya Avrupa ilo konferansa me yekemin لآرنم الویدرا و چهبه سرک میگشتی رزدار دوزا آزادی کردستان ده رولا پوکه و روشن کردستان چیه روجلات نافیندام ایران بویر چید بن پیوستیا استراتژیک مجتمعی چوانه چیه وانا و ایران الویدرا کک Şüküreyim heja dostu avalen delalum khairatmen. Ciye ke xoşi kuyruj her çar parça Kurdistanê partiyên me siyasî dezgehên sivîl siyasetmedar û rewşenbîr li vê derê amadenin û qîmet danin vê konferansa me li virin ez bi taybetî spasiya wan dikim. Her wiha Cihgirê serokê giştiyê partiya me keke Rifat Sefalî ji İsviçre hatiye spasiya cenabê wî dikim. Hevalên me ji Almanyayê keke Cemîl Eren û kek İbrahim Gürê ji Almanyayê hatinin vir spasiya wan dikim. Keke Hecî ji Awstrûya hatiye spasiya wan dikim taybetî ji bo kongê hatinin vê konferansê. Hemû kesayetên vê derê ez can û dû spasiya wan dikim ku Beştarî vê konferansa me bibin. Konferansa me giştî em ê derheqê Partiya Hevparêzên Kurdistanê bîr û baweriyên wê û ew hişmendiya ku damezrandina wê li wî derbarî de em ê hindek agahdarî bidin. Bîr û rayên xwe li gor rojeva heyî em ê pêşkêş bikin.
از به تایبەتی جی بۆ ئۆرگانیزا vê konferansê spasiya Serokê Meclîsa PWK Kekbaran Bozkan, endamê Meclîsa PWK Kekê Ferhat Bozkan û hemû komîta me Holandayê ez spasiya wan dikim ku ev organîzasyon çêkirinin. Bi giştî hindek nêrînê xwe ez ê wek spontan bêjim lê beriya wê ez dixwazim ew hindek tiştê ku min nivîskî hasîl kirî ez vêya pêşkêş we bikim, piştî wê jî ez ê bîroraya xwe bi giştî jî bêjim. Dost û hevalên hêja xuşk û birayên delal. Îro li rojhilata navîn rûdanên gelek girîng pêk tên. Ev rûdan dikarin gelek guhartinên girîng û mezin jî xwe re bînin. Li demeke ku ihtimala bahoz û tsunamiyên mezin heye de her dewletek ji bo berjewendiyên xwe ji bo pêşewazîkirina van bahoz û tsunamiyan amadekariyên piralî yên eşkere û yên veşartî dikin. Xwedî çend kart û alternatîfên cuda cuda ne. Başê di demeke wiha de gelo em weke Kurd di ferqa dengê van bahoz û tsunamiyan de ne, gelo tu amadekariyên me ji bo van bahoz û tsunamiyan hene, gelo çend kartên cuda cuda di bêrîka me de jî hene. Mixabin di rewşeke wiha aloz û tewilhev de di rewşeke ku xeterî û rîskan jî firsentên dîrokî jî di zikê xwe de dihewîne, em jî weke mîrên Bizansiyan, weke prensên wan gengeşiya cinsiyeta mîretiyan dikin. Weke tê zanîn gava Sultanê Osmaniyan, Fatih Sultan Mehmed dest bi êrişa li ser Stenbolê kir û êdî ketibû nava Stenbolê jî prensên Bizansiyan gengeşiya wê yekê dikirin ku gelo milyaket nêrin an mêne. Hîna wan tu encam ji wan gengeşiyan dernexistibû, Osmaniyan Stenbol dagir kirin û împaratoriya Bizansiya têk çû oşolê rabû. Belê, mixabin di dîroka Kurdistanê de em jî weke Kurd gelek caran bi du tiştên weke cinsiyeta milyaketan veketine û me gelek caran firsendên dîrokî ji dest berdane. Meriv dikare bêje ku îro jî li her çar parçeyên Kurdistanê jî bi şikl û naverekên cuda cuda em dîsa di nav gengeşiyên vî rengî de ne. Yek ji damezraniyerê ewil yê hişmendiya netewbûna milletê Kurd Ehmedê Xanî nêzîkî 350 sal berê bi hestiyariyeke mezin di helbasta xwe de gotibû gerdê hebûya me ittifaqek, vêkira bikira me înqiyadek, Rum û Ereb û Ecem temamî hemiyan ji me re dikir xulamî, tekmîl dikir me dîn û dewlet û giraniya ittifaqa milletê Kurd anîbû ziman. Ez di wê baweriyê de me ku îro Ehmedê Xanî careke din bi dilgeşiyeke mezin ji me hemû Kurdên cîhanê re dibêje li xwe vegerin, bi dû berjewendiyên şexsî grûbî nekevin, bi dû wan tiştan nekevin ku nehêlin hûn firsendên têne ber deriyê we weke şansekê bikarbînin û dibêje heger we tune be ittifaqek, we tune be înqiyadek, dê we nebe tu destkeftinek û dewletek. Îro Ehmedê Xanî careke dî vê ji me dibêje. û ez wê baweriyê de me ku Seydayê Cigerxûn jî bi dilêşiya xwe niha careke din ji me re dibêje bibin yek, heger hûn nebin yek, hûn ê herin yek bi yek. Ez ê di berdewamiya xeftina xwe de di derbarê rewşa her çar parçeyên Kurdistanê û rojhilata navîn de nêrîn û nirxandinê me pêşkêş we bikim. Belê xuşk û birayên hêja, elbette ku ittifaq û înqiyat û bi destxistina mafên neteweyî avakirina dewletekê îro jî viyan û armanca me ye. Helbette di wê dewleta ku em ji xwe re dikin armanc de dê hemû millet û gel û dîn û mezheb rêzêl hev bigirin, ew dewlet dê dewleta hemû pêkhateyên ku li Kurdistanê dijîn be. Belê, bê mübalağa ez dikarim bêjim ku avakirina PWK'yê Partiya Welatparêzên Kurdistanê di serdema nû de di dema ku êdî
عقل چکری دکار گلک علماندن مروواهی سروبن بکده نشانه و برهما به هشمندی احمد خانیه نشانه و برهما هشمندی خود پیشواتی دنیای نو دکیه موقع تدکات هفگر و پاکه 10 ایلون 2013 ده به پیکانین آرمان جووین احمد خانی ده گاوک آوید مگود لسر وی ربازاوین و ما پوکه آوکش پوکه خب بردامیا کدا نزدیکی 200 سالیا دوز آزادی کردستان بینه البته که اف دریا دور و درێژ یا دۆز ئازادیا کوردستان دەگاوێک بچووک بوو لێ وەکە گوتنا چینیان دەبێژە ڕێیا هەری درێژی بگاوێکێ دەست پێ دکە ڕۆژا کو me peveke damezran me got ev nedû mehaka rêyekê ye bilekis ev destpêkeke me got em ji îro ve jî îlan dikin ku peveke di gaveke dê gavek bi divê meşa xwe ya خب آبیتیه و ده به همو پارت و تفگرین روک پارتیا من نخط تو سروکان که دوز آزادی و روزگاری کردستان نه مزنتره نه پیروزتره بله ام دویژن راز دیالوگ دبن یعنی نکار دیالوگ داشتی دبن راز نامی حد نکن ولی برای هر کسی به همون رگبن و اندام و آیدین آرتی آلپرازن کردستان بزاوی دکتر او بابا کوان آبیدیه نگاره که حسان نگاره که بیزحمتیه لی نگاره که بچوکه گاره که دلسوزانه گاره که پیروزه گاوک مزگینیا کلتور ایوی اوشمندی کنو یا حدمک به تبنی کردایتی ها کنو دمک که نخواز دادن سنگین مزل لسر سنگاوه تو کلتور کدوم ناف چاقه من نمعقوله که ام بدو تسپری و کرشه بچوب ایدتریه بکتره بکن سبب اون اموان سنگان نبینن جویر بکن هر توقعیه دبی بشی عالش برای بکریباس ام به همراه کردن هر وها توقعی دی همو خوشک برای میل نتوقعی اجتماعی رشی بشی عالی و شیعاله که هم بش دبی ام همراه بلد بکن ام به همراه کردن بسرطتنا بی گاو غلا الله کنا توقعی و همو دب گاوین دی دمن پیش دبین آویتن دی ببن نمونه دی ببن ایوی و از دروپاشی و بی مبالغه بدل راحتی دبیجم و مزگینیت دم گلی مکر توبین کتاق و تفگری آبیتنه شدتان و ایدی بکاوکه بطمه مقای شروش دن ایدی لگل همو کسایت کماسی و خوشی شیر ما حاضر بکیه و ایدی ام دکارن بیدی هیتی درک بر همه کماسی دن امید هر دی بخواهدن که از ماست به حاوین ماسته که این خوشتر مزن کنو بردوامتر گوهی به همشی همو کارتو خبرین نتوی آزادیخواست دموکرات کردستانی جی فرمات کردو بامیشن همو علوان دنیم باید حتی ایرو بگوری دنیای نو بگور سوسیولوژی نو یا جماعت کردستانی دلیت هم باید دور کن ام لی بخبرن کن نفش نو ببین خودی و رنبرین دوز آزادی ابدالی ما یا ولات من دم كنت بحثها في واجهة المتكرر مخابرة أنواع قالين كردان هنا نفس الأمر ويستي بارتيا كفر مخابرة كردستان يا آزادي خال ديمقراط دولة كردستانية وبيستي بحقاري وفاقر سر دفاتر الدولة الاجتماعية لوالدين بارتيا البرزن كردستاني سه آرمان جن أساسي داري بارفان یک متفقه کردستانی اجتماعی استراتژیک بیاوا کنن
بده وأم بكارن أو بارتي وقالي وهيز التسعيات في الوقت ما لازم يفكر أم نوع یک بارتي تجيب سنين يا نجي جو دافعن عاجله ولات تركيا تيرو أم بكارن فقاليات تكمل. تلي خوش كبرين دلا. بارتي ولا بارتي كردستان يرو الباقي كردستان الفاضل بشكل زي بعض هذا كيف فوقت هذا بارتي كياساري الباقي كردستان كمان. لتركيا هل قانون هل قالك واكيشن يجي قانون بارتي يقول قانون بارتي دا مزرعتنا بارتي الياساري نبي جاتي نبي قانون بارتي وقانون بنجي تبيجا سي هم ولكن دولة تركيا برنامج بارتي أخوة دستور بارتي أخوة والناسنامه دا مزرعتنا أخوة مثل وقت روسيا के फायदे के तस्लीमी वज़ारत नाफद के तर्कीय दिवेशन वायदा पार्टी अफवाह आगाहदारी दाई ना देखा हम बुकन नहीं ना देखा इसने इजाज़त दे ना पार्टी अफवाह में तो फायदे दो से तस्लीमी वांग के वो दिवेशन वायदा पार्टी अफवाह में वज़ारत नाफद मजबूर पे दोषी बगैर ورقات تسليم المعرفة ورقات بين الدوسيا والورقية أو ورقات الدوسيا والورقية ورقات بارتي دا مزرعندني پشتی وی وزارت ناوخه و دوسیه دشینج سردوزگر محکمه بلند جربن یارگتای دشینج وان ره و دوی داره ایدی سردوزگر بخوازه او دکت یا دوی پارتیا و نه قانونی یا ویا بگهرن یا ویا بگهرن اشیاری ده پارتیا مجوی هاوی حد مزراندن پارتیا مجوی والaya که دیاسای ترکیه دی مفیده کرد مدید و اوکیه پشتی که او پارتیان مثلا پارتیا ولایت پاریزان کردستان برای وقتی آسایی پاکو پاشه پشتی پاکو تدقیق تفگر بریارا یک گرتنا خدان گوتن ام وقت پارتیا که نه همه پارتی آواق کن پارتی ولایت پاریزان کردستان مدانی در ریل برمهبو مگو یا امی هرن وقت سناوی پارتی ولایت پاریزان کردستان به ویر بازا که حتی نها هاتی نشاندان امرن فایلا خود دوسیا خود تسلیم بکن و امی ناوی خوینو خبات دست بکنه ده تجربه برای همون سه پشتی کم پاکو پسکه و پدکه تا و پارتیا کمونیست کردستان به ناو کردستان هاتن دامزراندن دولت ترکیه لوی والای لوی اواخ های بو ایدی او پارتیان چون خستن به ناو کردستان پارتیان دامزرینن فایل وان دوسیه وان نگرتن به قانونی دوسیه وان نگرتن ریل بروان گرتن دوسیه هنکا گرتن او اوراق تسلیم وان نکرن ماجی گوش سری من نیشه امی کنگرا پاکی یا آسایی بکن و کنگره ده امی وقت اصولی ناو پارتی بکن پارتی ولایت کردستانه پارتی ولایت کردستانه به برنامه خواه به دستور خواه به دکلراسیون خواه به امبلم خواه به ناو خواه پارتی که نو پارتی او بو لیوان او مجموعه او یاسایی فیدسته و پارتی ولایت کردستانه او کرد تقریبا نیزی ساله که سردوزگر محکمه بلند ریل بر مگرد که ام وی ناوی خوی نو بکارم خباتی خوب ماشینن لی پارزرین ما خباتک باش کردن و ملبر خدا اگه ما فهمیم کارن ناوی خوی بگهرن او جهات قبول کردن ها پارتی ولایت کردستانی و پارتی ریاسایی لباکور کردستانی خبات خود ماشین لی او دوزات در حق پاکی دهاتو بکرن نها اوا پاوکی لسیده کردن نه دوزا گرتنه داخستنه دربار پارتیا مد هیه و ما پاراستنا پارتیا خکر وانج مرگو ناوی پارتیا و کردستان هیه د برنامه و د مافه چارنوسی فدرالی قوم فدرالی سرقبون هیه گرم وانا بگهرن مگو ام ناگهرن مگو لگور حقوقا ناو نتوی که ترکیه مذکریه مافه ما هیم پارتیا وها دامزرینن پارتیا که شر تندو تجیش هر نکه اساس و نپارزه مرا کار دامزرینن بوی اساسی محکمه قانون بنگهین ما گوتی ام ناو خنا گهرن برنامه خنا گهرن ما پاراستنا خوشی هم به کردی هم به ترکی کریه و نه او بردوام هاتی مرحله داویجی لی دی سال گور قانون پارتیا
مافی اگر در حق ود دوزا گرتنش هبه حق وحی و یاسایی خبات خود ماشینن نه هم به خبات آخه ویهایی بردوام کرد پارتی آزاد پرزن کردستان پارتی یک باکور کردستان مبزلانی گفتیه تو برنامه و آرمان جکمتونه که ام هرن لباشوری کردستان روجاوای کردستان روجلات کردستان فرع خواه بش خواه لقا خواه یا مالبند خواه یا او خودیم تو آرمان جکمه وی آویتونه ام دویژن ام جبو باکور کردستان جبو آزادی باکور کردستان امریکتن لی خبات و تکوشین او کدا کل هر پرچه که کردستانی یه خوشک براین مدمشینن ام خبات خود بینن به هر هاوی چش دسته ما به ام آلی کاری بکن حوال بندی بکن مشکلی بکن ام دوین تیر آخال هر پرچه که کردستان پارتی هنن بلا او خباته خو بمشینن ام جی آلی کاری وان بن چش دسته ما به جبر ویجی ام خو وک آلیه کی مداخله پرچه کی دی بکن خواها نابین وک پارتی ام باکور کردستان خباته بکن لی ام دیویژن دوی ناوا هر چهار پرچه کردستان جی دانستندن دیالوگ کوردیناسیون هبه و تایبتی ایرو دیروگا کردستان جارا یکم دوی آسته ده هر چهار پرچه کردستان تسویل هبه وی اوی و باشی خوشی و خرابی خوشی جبر وی ام دیویژن ده ناوا هر چهار پرچه کردستان جی ده دوی دانستندن و دیالوگ و هماهنگی هبه کوردیناسیون هبه که ام شفتر بن آلیکار ام شفتر نبن آستنگ ام دستکفتین هایی ضراری ندنی ام به هفتر بپاریزن ویهشمندی ام دوز آزادی کردستان دنرن و ایروژی خبات اخواه من سبی اساسی دمشینن لباکور کردستان اجبر که در حق پارتی ام دوز آگرتنه هایی و هندک آستنگی فعیلی و اوی ام نها بینشش باجارات تنه تشکیلات دانینن لی نزی 22 باجار باکور کردستان کمیته می فعلی هنن ما گوتی ام پارتی مشروع یا جو دوز آزادی کردستان هنن اما هیز آخوا جو فکر آخوا جو سیاست آخوا جو برنامه و جو دوز ملت خود حتی هم کاربن اما هر دو هر مشینن هم وقت پارتی فعلی مشروع مشینن هم وقت پارتی یاسایی لترکیه جی باکور کردستان جی گلک اوه کمیته می فعلی هنن اون بیا خباتا خوشی نها دمشینن وقت پارتی آل پارزن کردستان البته مخواستی گلک جاراشی که دوروبرین کردستانی ال باکور کردستان خباتک هفکاری و اتفاقا به هفر خبات جی کن و دیواری جی عندك تجربه مهنن ایرو قدامك الباكور كردستان وتركيا بپشتی داخیانیا سروک محبه پارتی نجات پرست که بانگ کرده بود وقت پیواجه بحث پیواجه کنو تکرن او بانگا دولت باغچلی جی مخابن جاره کردن کمایک ما نشانی مدا ام لباکور کردستان ام نه لسرهبن ام آلین کردا ام نبتفاقن و ام نها نه آمادن که روشاخه ام وقت طرفکی وقت آلیکی لهمبری به الوسطا باغچلی و دولت ترکیه نشان دادن ام بکاربن دنگ خواه بلند بکن الخوازم در باره وید هندک کلمه بینزمه نا دولت باغچلی بخواه سروک پارتی یک نجات پرست لی عقلمندکی دولت ترکیه دو یک جوتمه های سال ده گاوا پارلمنت یا ترکیه رونشنا خواه دست بکر دوی روژه ده دولت باغچلی چو جمع سروک دم پارتیه و تونجر باقر خان و چو دسته خود دایی وقت گرمایک نشان دا اوا بو وقت نشانه که بو مساجه که ده مطباغ دولت دا ترکیه نانک ده کلاندن او بو اماره بو نشانه اوی پشتی وی 2 هفته ایدی باغچلی بخواه بانگ دیکر گو ام بانگ دکن بلا عبدالله جلان به مجلس ترکیه دو گروه دم پارتیه ده باقف بلا بانگی پککه بکن پککه فسح بکن و چک دان البته اف گوتن لگور ستاندارد هشمندیا دولت ترکیه و سیاست مداروان اساس خود گاوه وقت رادیکال بود جدا بود دیدن ببینن یعنی
حتی پاشه سروک جهپه مخالفت اپوزیسیون ترکیه özgür özel گو امجی پشکریه دکن که بلا ریک و به گوله برا نحوجه اجالان به مجلس برا الامرالیه به اواخر ده یعنی گوتنا اوه گوتنا دولت باخچلی اساس خود گوتنا کچک فرق بو لی دولت باخچلی نجار اولت چکی وهاد ده چاقا نودو نهاده 1909 ده öcalan anın Türkiye ve çağa Bülent Ecevit Sarok Vazir bu devlet Bahçeli Cegire Sarok Vazir bu. De hükümete de bu olu Türkiye idam hebu dar cezaya darbekirne hebu. Akılmendin devlet Türkiye runiştin gotun iro navek em öcalan idam bikir gor başon diyen devlet Türkiye ve öcalan ne idam kirin rabun be Bahçeli be Ecevit ru akıl ve parti عقلمند دولت ناو خود بریاردان که جزا اعدام را کن حتی وی روشه حتی وی ساعتی که اجلان آنی بون ترکیه دولت باخچلی دو گوت از بنی خوشی گمار ناکن ویا دارفه بکن دو گازی بفتسی yani گوتن این گلک خشت گوتن لی چاو آنین گوتن گور جبو برجان دیمه دو اجلان نه اعدام کرن جبر ویشی رابون جزا اعدام را کن او باخچلی بکو امضا داوی ویاد دل گوتن البته بهتر نه میشه مه که دو ماهی وای 5-6 ماه نابینا öcalan و قاندیل و روجاوای کردستان دم پارتی دید وین او هنن وین دانستندن و جوینن لسر اوی هنن بشارتی لسر تلکنفرانس هنن دوی داره دید و مسئله هاتی آخافتن و ایدی دولت ترکیه گاوا باشه سبب اساسی یا که و گاوا نو یا که باخچلی آبیتی که اب نگاوا هر وها اپوزیسیون ترکیه پرانی هند پارتی حتی کانشان میدن به جهتش کم زده yani icabe نقول ما السبب الأساسي أو بحثنا مضادنا يرو بشتي في الشهر الإسرائيلي اللي كان ماسي ظاهر إيراني بلغ باتي أصلا لين ورديارة أمريكا اللي كان إسرائيل كان عنه دست ملين أو هلال الشيعة وهو يكبر قدامك أمريكا هو استراتيجي بس قوية في إيران اللي تقدر تعرف أكثر وهذا الشيء فرنسا كشيء الخارجي ده ما أوباما يدو ده بيتده لأن هذا استراتيجية مبهرة وهذا أو بس في إيران الشيعة إنك يبقى يعني من الشعب البيت ولا يبقى سياسة مبهرة قدامك وهذا السياسة إسرائيل مصر إسرائيل في عملية ده تسيرة المنزل لسان القطار أو تايبتي ده أقول تسبيك ده لسان رجلات الكردستاني لسان رجلات الكردستاني ولسان باشور الكردستاني دعوة حسب فرشة بيهاوي بكرندن ده باندوري البته ده باشور الكردستاني دولت ترکیه ها حملاوی بیداویه سبب اساسی احتمال گوهرتن مسئول رجلات نامی نکرد به سیاست بیداویه اسرائیل ولی لهمبری وی یعنی وقت باهوزه که وقت سنامیه که وقت اوه که دیده او قلمبری وی بماره لکه چاوه دید هندکی سردکی دیر برای کن اره بر او گوهرتن هم لکچه دی گوهرتن دیدتر پیش نچن هم تصویر باقر سیاست آگی رو که دولت ترکیه یا عوض به ادوار داشته سیاست آگی تصویر آگی یادشی هم ببینیم دولت ترکیه ممکن ناف میسکرک مثلا ریزا آموری، ریزا سیاسی، جواسی، دیپلماسی یا داریکی و اندامی ناتوی لعالی میشه در روسیا و ایران او هزن دولت کردشی ناتو و آمریکا
وارد قانون شناخته اوجی میساله به کلیسا دولت ترکیه نه دولت خاص دولتمند ایران لگور خودی زاخواز تقریب شوی دهات فرق یه دولت ترکیه نه دولت خاص انگینه و 40 سال شرکی لگور خودی ماشینه 10 سال داویه شرکت دریب روشوای کردستان بیواشوی کردستان لچه لباکره افریقای لچه آذربایجان یعنی وقت کیس امکانیات و خاص رو لگه او جبشنا دولت ترکیه مزمتره دولت ترکیه نکاره بیبانی و لگور حساب آن حقی کرده بکیمانی وقت دولت دوی 4 تریلیون دلار دولت ترکیه حتی آنها بی شرید او کریه و او بس اشاره و شنبه او مثلا تجارت و شیان و روشانه و تجارت داره بیزیده تریلیون دلار دولت ترکیه ختمیه دفاعش ما ریا که ببینیم دفاع هم ابری باره فهمیده که سرطه بشه کریزش به آفریقای فرزبان و همچنین بند نتیجه وام دو هفته روزان نامی. جواب جیبه گاوی داشته حتی تا بحثای جدی که اردوغانی هنر حسابی شخصی هنر جو تروکماتی بگذار قانونات بهم بگذارن آوانش نمی‌دونم نه یا اساسی و استراتژیک دولت ترکیه دفاع منبر مال و حسین مسئول رکات نامیده و خبره تا آراسته نکرد. جوابه از ناخته. چیه دولت باختریشی و اردوغانجی دبیشن از مسئله خیلی نفت مسافر کنه ترکیه باخترستانه نه از حال کیه از مسئله فرصا روی رو که کبرات چک دیده و الراسين بس هذا بدل القادم السياسي والنظام ككاكا والجولان والفانتير ودولة أفريقيا ne devaje maşını ve aliye dışıydı PKK sunumlar bas nabin avam devletiydi ama mesela bir parça deriyade bu avayet beşarti ve beşandı o ne devlet Türkiye ne PKK'ye ne partiye evdi tu nişanek ne danı ki de piş deriyade jbo mafê Kurda tiştê axaftin ya jî dê hinda gavê abîtin. Ji ber vê jî ev gelek mühim e. Yani îro Erdogan jî Kurdayê em bi xwe dibêjin ava 7 sal dewleta Tirkiye tiştek îspat kiriye ku bi kiryarên xwe û bi qanûnên xwe û wan qetyam û jenûsidên xwe bi qanûna bingehîna xwe bi hemû evê xwe îspat kirî ku ne dewleta Kurda û Tirkiye. Yani bifikirin ew dewleta ku niha di parlamentoya Tirkiyeyê gava yek bi Kurdî daxife parlamenterek çûyî wê de Kurdî daxife mikrofona mayka digirin û axaftinên wî de li qeydê resmî ê dewletê ê parlamentoyê dibêje filan parlamenter bi zimanekî kes nizane çi ziman e ne nas axivî nabe Kurdî axivî ev gotî wê nabêjin bifikirin ev dewlet hûn dev ji mafên Kurda û perwerdeyê û nasîna Kurda de evê de qanûna tiştekî watune vê jî qebûl nakin demek wiha de em dibêjin ev dewlet bi tu hawayê sed salê xwe nebûye dewleta Kurda û Tirkan dewleta Kurda û Tirka destpêka wê çi ye dewletek hevbeş her du millet hevdû qebûl bikin hebûna milletê Kurd hebûna Kurdistanê û wek sîstemek şîrîkatiyek federalî destpêka wê ew federaliya ku ji Kurdistanê ji milletê Kurd û ji Tirkiye û ji milletê Tirk pêk hatî û li ser hebûna du milleta û du welata destpêk ev e heger em bêjin şîrîkatiya dewletekê hebe ev hiç çênebûyî tu statû jî çênebûye û tu mafê Kurda jî heta îro li Tirkiye nehatin danîn di dema Erdoganî çawa serokvezîr û TRT Kurdî û çend üniversitede
بەش زمانی کوردی و دەرسا بژارتە کوردی چێبووی ئەو ژی تاریخا تورکیەدە گاوێ هەری پێشکەتیەون لە ئیرۆ ئەو ئەردۆغانێک وێ ئەو گاوابتن ئیرۆ لە تاریخا تورکێژی جارە ئەول سەرۆکێکی تورکیە لە هەر سێ پەرچە کوردستانی شەر کەسی وەک ئەردۆغان ژێنی ئەو گاو جیاوتی لە ئیرۆژی ئەو ڕاستی ژێ ji ber wê em dibên niha li pêvajoyek tê axaftin ev ne wek tê behs kirin pêvajoya çareseriyê pêvajoya aştiyê ne pêvajoyek vêrengiyê em dibêjin dewleta Tirkiye muheqqaq bêrîka xwe de gîfanê xwe di kûrika xwe de ew ê hene planê xwe ew ê xwe henin planê wî çi dibe bila bibe eger em wek aliyên Kurd partiyên siyasî destgehên sivîl û kesayetên Kurdan em li ser bernameyek meqûl a millî em destê xwe bidin hev û em bibe ev mesele ne mesela PKK dolaş ve baş derya rabın ve mesele peybin ev mesela millet Kurd mesela Kurdistan'ı her bu eğer bu rastı şu üniversite Amerika ve bu mesele var için ama madem Ali Kurda madem verin Ali Kurdu Dağıstan'da am sen masrafı daha fazla iyi ve acil او چنین همون عملیات پروگرامی پرورده زمان پروگرامی یا زمان کردیجی به زمان فهمی قد خیر سر ناو کردستان بلا رابن رامانی شغل رابن و دوی ترکیه او پیمان امضا کردن بگل وان تمام قانون فصل بود فقط مقاومه بلا البته اول فرق برای کردستان و برنامه خود ترکیه فرصا کرد کردستان فرصا ما به جانسی ملت کرد فرصا آزادی کردستان نگی روز بو به واژه تکرار پاندر به اوره به عالیه دولت ترکیه و طرف کی ام دانشمندان آتیه دیواری ملخام نه دولت ترکیه نه ترکیه پارتی نه خواستن اب دیوارو بتمه به بیخاص تو قانون جناب آفت آوره که شرطی بیشتر ماشینه و فایده انجام آید چی بود؟ من زمان سال 2013 و 2015 و دمیده شرطی سراستی بود پکیته و چهار هدفه بود و دولت ترکیه دانستندن حبیتن دکرد. ما بخواه او پیواجو مگود شر راستیای خبات سیاسی سیویل پیش کتیج بکرده وی هاوی باشه. نه پیواجوی کچ بود دوزا چهارستریا پرسان کردی پرستانی. ما او تصدیقی کرد. ایروشی هم دبینن اگر او ایش لپش دریا با آواهی و شرطی و نشفاق به مشاندن هم به پیواجوی وقت پیواجوی چهارستریه پیواجوی آشتی نام. لقال حمود تشتيشي ايرو شر راوسته برجاندي كرد زعما ببين برجانديا كرد باكور جديه روجاوا جديه باشور جديه وروجلات جديه ده اصل خود پشتی که در سال 2015 دولت ترکیه 2013 15 اما شر راوستیا بود کرد دلک تشکیل شهریک مزور باکور چه بود و قابل باکور باشور کردستانشی سیستم فدرالی ایدی پوش بود. باقی جینتانی کردا سرخبون دادن پیش. روجاوای کردستان متوقعات دهو که ویک داد کردا کبکی ریکه بکه و پشتی که هزار پیشمرده جزاق و جسلوپیا و پرسوس چوکوانی آلی یکیه کرنو و جوی داری داعش تک برن پیشمندیا کرد و کردستانی هر سه چهار پرچه کردستانی ده گیش آسته گلک بلد دولت ترکیه جوی ترسیه. 2015 ماه تموز دید که ماشوری کردستان بحثا سرخونه که روجاوای کردستان طبقات دهو که و همگردنا هر سه چهار پرچه کردستانه باکور جی اره هدفه و چهار دو پارتیا ترکیه و او لی خلقی کرد گل کردستانه به نیتا که او کردن دنگی خودانوان دنگی که گلک مثلا و چهارستند دولت ترکیه لی نری و 2013 حتی 15 بلکه نزدیکی 100 تلویزیون رادیو کردا دست کرد حوالی بلکه به دهان قوملت چه پارتیان کردستانی چه بود روزنامه یعنی هشیاری نتویل باکر چه بود دولت ترکیه جوی ترسیا و برک از بیا تک
از چاوت دیگم بس ریه کمی شر دست بکه و پککجی برانبری و شر دیسا گشت بکه ده کرده تک دولت ترکیه 2015 رابو دو حق پلیس خال مال خود میشه دو حق پلیس خود کشت به دست هزین خواهی تاریخ کشت آوی تنسیه پککه راگیان دواره مکشتی پشتی ساله که زیده تر ولی بو که ایده درکت که وانه کشتی کشتی ده و پاشه دولت ترکیه دست شک کرد 2015 محاکمه زیده پککه جیبه چاقا بریاره نفت گو امه لهمبری دولت ترکیه به شر چکداری لنابا باجارا امه گاو به گاو باجارا رزگار و امه ریوبری خسر چی کی جادمه 106 حق بلدیه دسته هدفه فعلی 106 بلدیه ده یعنی کرد کارو خو فعلی اداره بکن اره گلک آستنگی هنه و هدفه هشته پارلمانتر دست تدی 13 دنستندیه رابون گو امه گاو به گاو به شر چکداری همه باجار کردستان روزگار بلی و پلانک جبوت تک برینان دولت ترکیه خواست کردات تک ببین پکتجی به شر خواهی خندک و باریقاتا ری جوی پلانه رو خوش کرد و انجام آوی جوا هم ببینه جوی روژه حتی ایرو پکتش شکستک پر مزم خوشی خواه هدف جی خواه دولت ترکیه چو گلک بحانش خود چکر روژاوای کردستان افرین و سره کانی گرستی داگر کرد چول باشور کردستان نیز هفته قرقل دانی که حدود گلک جی اشتار کرد فکر باکور کردستان شروع نما چکر ایدی گو شرع خبر باشور کرد شرع خبر باشور کردستان بود چه جو ترکیه ریدی ده خیلی که باکور تک برن ایدی ریجه خوش کنن که باشور کردستان جی دولت ترکیه ریا داگر کنش خور بکن او دستکفتین باشور کردستان تک بودن دورا پنسد گند باشور کردستان خود نکردن بچوی داره مال خو عرض خو لی خودی در کردن اب پلان دلک شد اگر ام وقت اواوی بنر وقت بین بکراند آیان دشمندیال پشتی بنرن دولت ترکیه ایران و دست ریوپریا دشمندیال پککه به هر روش مشه yani em nikarin bibêjin hema va bê hemdî bû plana kûrê û ew plan devam kir encama vê de îro li Bakurê Kurdistanê ev neh salê tu şerê PKK nema hema sedî nod û pênc çalakî wê nema baş demek wiha dî de şerê xwe birî başûr wê derê jî zerarê divê derê demek wiha de yani gava dewlet Bahçelî divê bila PKK şerê xwe rawestîne بیامه تشتکی دیل پشمی هی هم ببیجن ایرو شر چکداری لباکور کردستان زراره کو زختک مزن ناد سر دولت ممکنه که فرصه اولیا روجاوای کردستان او احتمالا که ابگو هردنن اسرائیل و شاغن ایران حزب الله و حماس و افندی و حوثی و حشد الشعبی اوانای دارواک مزن بخون و چاقا ایران و شاهن و داروا مزن بخون اوه کرد افسر کرد و هر اوهش کردار باشد دمک واده دولت ترکیه ببینه که احتمال اول برکی روژاوای کردستانی کرد کاربن دست کفتنان این او بکن دست کفتنان دست بکن و پیشتر ببن یادی لإیران دولت ایران چقدر ضعیف ببن لواز ببن ده کردن روجلات کردستانی ریا مافیا خوی ملی دموکراتیک دست بخور ریاویش دوی اتمسفره ده گوتنا دولت باخچلی بلکی وقت شکل یای که زبرا پکت شرع پر راوستینه شرع کی وتنن به داوی بحثات شنیدی کن حالا گوت تکرنجی دبین یعنی جلان و بانه قندیل و روجاوا و دم پارتی به تلکنفرانس سروی دبی پیرو کل برا روجاوا کردستان اضافه بخشینه و یکه یعنی نگوتن امجد بیشن نها دولت ترکیه دشمندیا و چه هدف شر راوسته باشه شر ایرو ترکیه ایشی روجاوای کردستان نکرد ایشی خلک می سوین نکرد جیه و ورگه وان
بمباران نکرد تکنه ایشی باشور کردستان نکرد وی داری آسایی روش آسایی چه ل باکور کردستان اب ایش نبود جو کرده باش وقت دست به ل جو که ام بکار بن و مسئله بکن مسئله و ریاض دیالوگ نابینا دولت ترکیه کرده و کرد میسن کرد چال سرم به سرشمندیه و دخواست ملی کار سه چهار دخواست ایرو که ام دویشن همونا کرده قبول بود زمان کردی قبول بود قباتا سیاسی و رخصتنی بین قبول کرد و پرانیا کرده بکار سر بیل حق بکن بیا ما هزا مزن ابه و ام ایرو به کردش بو بخواد و ما بانکی دولت ترکیه جیکری ما گویی و 100 سال نه و ملت کرد کارش هولی را کنه دوزایی جولی را فرمو ام سر ماسه رونین ام ریا دیالوگی بکن ام پاکیجی ام دوز ام هلوته را اجراشی دمیتاشی همو حفظی ده حقوانی انسانی حقوقی بدایم و برای آزادی یک جبو او کسی حفظی دنن بر فکر خباتا سیاسی خباتا برای آزاد او جوان در کده همو او دعوا بکردن اید حفظین در کبن اید چونن در بی ولی برای کارم بگرن ام هر گلوه لی افکرس نپرسای جلانه و تجدیداویه که اگر ول بی آسیه کرن ده ملت کرد به پیواژوی کاری دو هرکن چه ویجی مخابنش دست بردن دست به کابه مسئله به عالی کردان بشم بین جبهه و ام وقت طرفه که دولت ترکیه ام آمادن ام وقت پارتی و پرزن کردستان دیواری دا آمادنن ام خود نونار ملت خود بله خود بینن ام وقت پارتی ام جهر دیالوگ رس دولت ترکیه جره و عالی کردان که ام کار نوا خود بینن و له هر دنه فرصت پارتی به عالی کردان بش بین جبهه که ام کار هزکی لمخابن ایران دیواری ده ام عالیان کرد و کردستانی دبیر خواب بگرن ام خواب بگرن امرو شاخاب بینن ام راستیا خواب بینن که چاوا دمک وادم به میدان والاش ایرو میدانج تفکر دولت ترکیه ما و اوش خال پاش دریا ده چه خوازم بکن اگر ام یگرتی بنا 5 سال بره 10 سال بره مهزا خود باید ام نابا خلقی خود مکاری با شاعر خواه خورد بکرنا ایرو ام دبیر خواه مکربه ام جگین جیم خواه جو پوتانسیلا جنا جو پوتانسیلا ملت خواه دورن البته جیه و محاسبه و بکره گاوا ام ند ناف خلقی خود بن نفشه نو ند خودیه و دوزه بن و البته که ام بی هاوی وقت او بمینن مارجینال بمینن ام وقت پارتی و پرزن کردستانه به کمایا خواهم مکرده وجبو که ام بیاش بوله راکن جیبنا می داویه یا مجلس پارتی مجده ملگور خانه بری و ریباز دایی برکن لی وقت کردید بی وکیه لگل همو تشتی ای چو ام ندن محاسبه بکن لی ای چو ام ندن ام ایرو بکن دست بکن فرمو دابا بحثا پیواجویت کن هم آلیم کرد و کردستانی هم دست بکن ام مخاطبه به مسئله ام ملت نکاره به انصاف و اوا وجدان و هلوست اوه قدر خود تسلیمی بس دولت ترکیه و حبیتنه آلیه کردید به آوا کرن و مقاربین دوی واریده داده که بانشن ایرو باکر کردستان احتیاج هری مزنه ده البته جبو پرچه کردستان ایجی بازنامه چند شتا بیشن چک دریج ده بل سرامش نه نرن یا بشتیام خوازن اوقات مکانده نکردن ایرو روجنامه کردستان روجا که مطابقات دهوکی هاد امضا کرد نگود ارجو خلق ما قلی می روجنامه کردستان دست پیکه که ده او حفظنا او یکتیا او اتفاقا رجر لکو که روجنامه همو آخر روجنامه کردستان دل کنترل آلیان کردی کبن و اداره یک حبش یا عسکری سیاسی آبوری دیپلماسی چه کرد لوی داره اون طرفه لهم بری رژیم ها استادیجی لهم بری امریکا جی لهم بری روسا جی لهم بری ترکا و ایران کرد اون طرفه ام وی که مگو مطابقات لگل همو که مایه مگو مطابقات دو که اگر بجی به لوی داره کرد برون خودی دستلات که نوا خود ده پیوندی باشور و روجاواجی
بکم آسته کنو و ایدی هر دو پرچه فیلی اوی ببینیم اب گلک یعنی دعالی خواب و شورش شکلی اساسا و هدی ریا چوینا بحر سپیجی بود yani de esas proje gelek kurdu başlı. Lê mixabin vê temê de gelek müdahale hatin kirin û rêveberiya Rojavaya Kurdistanê ya rêveberiya xwestar û peyda wan ez mutewaqat têk nanî. Ev jî zerarek mezin îro da wê. Helbette di aliyê enek hese jî de hindek alî kêmayî û xeletî hebû. Peywendiyê xwe navdewletî de belkî siyasetekîn tarî û baştir meşanda. Lê esasî rêveberiya xwestar û peyda rêl ber ew ê girtin ku mutewaqata dihokê bicîvê. Em îro jî dibêjin di vê alosiya heyî de heger Kurdên Rojava hawayekî karibe tifaqekê pêk bînin û helbette di vê tifaqê de çawa di dema hewil de rêveberiya Herêma Kurdistanê vê çawa Cenab-ı Serok Barzanî û rêveberiyên hemû partiyên ku li Rojavayê Kurdistanê Başûrê Kurdistan jî piştgiriya vê dikirin HDP'yê, YNK'yê partiyên dîşa piştgiriya vê pêvajiyê dikirin. Em dibêjin îro jî rêyek wê bê vekirin rêveberî Partiyê Başûrê Kurdistanê jî alîkariya Rojava bikin û gel dewletên mezin dê ji Kurdan rêyek baş bibin. Ji bo Rojhilatê Kurdistanê em dibêjin dünya carna tiştek hiç merkezî nake têvekiriye. Di sala 2009 heştê de eger weş Kurdekî me Kurdên Rojavayê Kurdistanê ve behsa îro bikira belkî pirê wan bigota ev xeyal. Yani çawa yani vê çawa demê behsa nasnameyê de hatkirin, behsa mafên evê de hatkirin. Îro di asta navnetewî li Rojavayê Kurdistanê ketî rojava temama duniyê û ketî hatî asteke duniyê. Rojhilatê Kurdistanê jî ez dibêjim ev rûdanên vê dawiyê pêşateyên vê dawiyê dikare fesedê mezin bîn ber deriyê piştgireyên Rojhilatê Kurdistanê ew jî gava ewil tifaq û hemahengiya navxweyî. Eger partiyên me Rojhilatê Kurdistanê dest bidin hev hazir bin û divê em bizanibin ku dünya her ew hêzên mezin bi hawayekî divê em bi wan nava bin. Em wa bikin dostên xwe zêde bikin, cumlê xwe kêm bikin li dinyê. Eger di vî du salê vê dawiyê de em lê binerin hêzên mezin gelek caran nehiştin Kurd bidin. Ya ji ber berjewendiyê xwe li gel Osmaniya, li gel Tirkiya, li gel İraniya, li gel evê nehiştin. Lê cara jî Kurd ne yekgirtîbûn tiştê hat ber deriyê xwe jî mixabil dikar peyda jê bikin. Îro li Rojhilatê Kurdistanê gava ewla li ser bername millî Kurdistanî dest bidin hev yekin û dinyê bi welatên mezin birin peyvendiya xwe xurttir bikin em dibêjin dê rêyek baş bibin. Başûrê Kurdistanê îro di dîroka vî du sê salê vê dawiyê de em dikarin bêjin di qada navnetewî û li herêmê de destkeftina herî mezin. Dewleta Federe ya Başûrê Kurdistanê destkeftina ya herî mezin e. Cih û wargehê me hemû Kurd e. Divê hemû Kurd tên cîhanê wê derê wek wargehê xwe bibînin, wek destkeftina xwe bibînin, divê biparêzin. Ew problemên navxweyî ez ê piçek behsa wê jî bikim. Çi dibe bila bibe? Îro her dewletek dinyê çawa diçe wê derê li serokê Herêma Kurdistanê, seroka parlamentoyê, serokê hikûmetê, rêveberên wa, serokê û wezîrê pêşmerge re wek dewletekê, wek ewekê rûdin, ne wek partiyekê, ne wek grûvek veşartiye we. Ev pir mîhim. Dünya giş konsolosê wan, ew wan wê derê henin, dünya giş wê derê qebûl dike. Dibêje vê derê ewek fermiye. Ev ji mer destkeftinek gelek mezin. Wek em giş dizanin li her parçeyê Kurdistanê ew gotin belkî hebe bav û bavêrê me got Kurd nabin tiştek. Eva Kurd bûnin tiştek. Ev pir mîhim e û ev ji mer hêviyê li her parçeyê Kurdistanê jî em karin wê bidest bikin. Çawa konjüktûra dinyê di no du yekê de hat guhertin, Kurd vê çawa yekgirtin. Bereya Kurdistanî li Başûrê Kurdistanê bû. Eger bereya Kurdistanê tune bûye, mumkin e ku ev destkeftin jî çê nebe. Erê Amerîkayê hat û ew zemîn çêkirî,
برای کردستانی هبون کرد باشور کردستان کردا سه باشار رزگار ام هاتن 2003 گاوا رژیم صدامی روخا 20 هفت گرتنا کردا دستان هب رابون فدرالی خصوص قانون بنگینا عراق 20 بیا گرتنه یا گرتنا نودیه که برای کردستانی یا گرتنا 2003 یا گرتنا رحمتی مانجلال کاک مسعود و پارتی دی کشا او کرن که فدرالی خصنوی و هزا پشمرده دان قبول کرن و هزا نتوی چون که دمه امریکا هم بری سیستم فدرالی بود دست به که کل برامر دوگو برا سیستم فدرالی چون با پشمرگیشی بلا بکن و چاها که انگیش اوای زانن رضا سلوک مسعود بارزانی به دریده لگل مامجلال لگل اویندی دستان هر گوتن فدرالی جورت کرانابه و پشمرگی جورت کرانابه امریکا قبول کرد نه وهشمندیه با آمد وهشمندیه و وهشمندیه که پشتی باشور کردستان دمک شر نفعی چه و پشتی وی مامجلال و مسعود امریکا دل اولبرایت هف کرن و جوی روژه پر اتفاق استراتژیک راستی یعنی بنود حتی در چه بود و زمینا سیستم فدرالی چه فدرالی هات قبول کرد و گلک دستکتیم کرده هم پاراستن ام دبیجن ایروش باشور کردستان نوا پارتی ها پروبلم هنن او هنن لی دوی همو آلین کرده پشتی وی هلبجارتنه او تشتین که بری هلبجارتنه هاتن گوتن دوی دینن آلی کی و هرتن مزن کارت چه بوی حکومت که راستی لدستکتن فدرالی خودی در کبه هزا پشمرگه بکنیه هزا امنیت بکنیه آبوریا کردستان بکنیه دیپلماسیا بکنیه کردستان که یک گرد یا باشور کردستان آخرد دوی هشمندیه ام دویژن همو پارتی ایک کار من حق بکن رحمت اگه بکن و دی ساجی دوی وارید رانتا باشور کردستان دوی پدرکه نکه بسارجن سر برنامه معقول ایک دما وقت استراتژیک مانجلال و مسعود لیلگور شرط ایرو و همو پارتی دی ایک کار من بکنیجی بلا بکنی بنا کنیجی و مخالفت ببینن لی ایرو احتیاج باشور کردستان جنوب و آوافرنه که یگرتنه که نابخوایی و بکارن او دستگاه دولتونه گشا بکنید احتیاج کرداشوه هی احتیاج مگشاشوه هی و داره هفیا میه یعنی دوین کردن می باشور کردستان جی مگلک جارا ده هفیتونه خوش مگوتیه دوی امپاتی بکن و بریا باشور کردستانی همون پارتی باشور کردستانی دوی امپاتی بکن و داره نبس جو باشور هفیه کردن باشور بو مگشا هفیه لور هم بشکن امشی بشکن لور هم پیش کردن امشی پیش کردن جبوه جیده باشور کردستان همو آلی بهش من دیگه تا بگرن و همه چاوا بدره پیش کردن او گوتن و رقابت سیاسی او دیجی با آمد به دین نامیتی باشور کردستان هگر لسر بهش من دیگه نو خوا آوا بکه او امپاتی جی کرد او پر مهمه دویر ببریا باشور کردستان جی هر گوتن اخفاده هر او اخفاده حیثیات و هستن کردن دیجی بده بس يعني نا وقت يك عالي بالفكر ما قلب جارا يقصد حتى خوش المجال باشور کردستان جوتی جارا مرد بکار بهش نیویه و شوشه بالایه لی ابو نیوی تجی نبی ام گوتنک دی او بکن یرو باشور کردستان دولت داره نه پارتیه که داره ترکیه یا ایران یا پیوندی وای دولت داره هر اوی پیوندی هبن پیوندی پرالی دوا پیوندی خوش و چقدر دوا پیوندیات گوتار خوشی به بچه دن حساس تر يعني بزانن قلتنا هين معقول تربطون كبرى كردي روشلات كردين باشور باكوردي يعني شاوق زيادة تأثير نقاطي كوان نكى لأن بخارج بيجون دولة كفر وكيوندي وي همو دولة هبن وسوي أساسي جدا أب سياسة تقوي داوية حتى ما قلت جارا بانك حتى كريف بيش شر خال باشور كردستان راوستينه تباكور نكار شر بكتو كما دار باشور شالاتيان يعني ذاتها مخنا يحكم كرر
دوی او چالاکی خو لشکری گشی لباشور کردستان راوستینه لگور و سیستم کنو دوی داره بتانی PKK به چالاکی خو ضرر ده کردم باکوش اگر PKK ده 2015 او خندق شر خندق الباجار کردستان دانه نبیا ده تحریبات رو ند بیاست کردا ضرر کرمزن و دیار بو که پاشه اف پلان گلک و چاها سرک وزیر دولت ترکیه داوود اولی ده حفیبین اخوا سرک دولت افشا و ما هنا ده سال 2011 ده کنسای اولکاریا ترکیه کنسای اولکاریا ترکیه تمام هزا آسایش اردی استخبارات حکومت روزنی اخنه دولت چه گودوی جوینه ده ما 12 باجار و ناوچه خطر نتسبیت کرن گولوی داره برجواندی می دولت دوا در خطریه دبن و موانا 2011 تسبیت کرن 2015 شر و خندق دوار 12 جیه چه و او جی که داره بود جزیر بود دیاربکر بود مسیدین بود جیم که کردایتی هری لی پیش کرد ام نایشه تو بیش ولا دحب اوی PKK ولا غلطی کرنه اف پروژه مخابن پروژه کو و کرد ورده او ایروژی هم دویشن باشور کردستان تو سبب تونو که PKK چالاکی هست تو سبب تونه دوی دمل در چالاکی فراوستینه باشور کردستان رگبریا پارلمنتو حکومت سروکاتی ویزا پیشمرده خواهی ورده چاوا دولت این جهانی هر کل دور برشاندی خوشی به وی داری ونی ناست که وی های ناست که قبول که بریار و اتوریته وید وی عولی کر قبول همو هزین کرده دوی ام دستلاتی اورا قبول بکن لدستلاتی اورا جی دوی بزانبم که کردین دیجی پشت برای وانن جبو که دو زوان نشته چش دسته وان بیش به آوایت دوی محقق آلیکاری پشکریا در فرهی جهر إذا يرو أحصاوي يقول ترامب وهرتنا ترامب كاوي شيء تأثير البته إنه نوي يعني أنا فيجن كاوي شيء تأثير سياسة ترامب أو تشاور لأن زمن أمريكا نه دولت قوي كهما كي بيش قبل دور ليقا تشنابك وخرابك وشيء نه دولت قوي دولتك عقلك يوي كير واستراتيجيك هي سياسة قوي أساسية لأمريكا بتوين هاتنا أو نه أو نه أو سياسة أساسية نه بحثن ترامب ترامب بدوسه عالی خوبه کرد دشمنی کرداد اوی هیه گریش پیو سنکانی چهار ردا که ترکیه داگر بکره ترامپ رداگی لعین دمیجی ده ترامپ گوبلا اردوغان ترک اوی حدی خود زانبن زیده پیش هرن از آبوریای ور بکم که او نکاربن یعنی برخوبن اوجی بشدیه ترامپو ایرو اردوغان يعني أوا سرقمان تركيا هي جاوي هي ترامبي هي بلكي بأواكي جير بأليكار دولة تركيا تشتي كلنا نري سوريا ورجاوي كردستان أساس جالي كي برنامج خواهنا كيو بيتاني اردوغان هنا تقريبا حق 8 سال بري داخليانيا قال قريب قوي غلطيا كمال باكر عراق كديه غلطي شو يقول نقال وريل بر فدراليا وامن نهيهم او غلطي باكر سوريا انغوجا يفن دوباره وشكل بلان كيرو دورداني او دوه بلان جديد شو عولي قوش وكاز بيت نهيهم روجاوي كردستان لسر اخر روجاوا قشي اداره حبش شده و برای هر جینا داگر بکن که از یکتی آخواه جور کنم چون گرسپی و عبیل و سرکانی داگر کرد هر وها اضافه شان چند جیه دیجی که یعنی کاره به اداره پیشتر یا سوری استفاده بود جالی که به سرکت یعنی نهش
آخا روجاوای کردستان یک نهش اداره کفش چکه لی نقطه گیر و هاتیه که اسرائیل و سیاست اسرائیل و تفسیر آوه اردوغان جوی ترسیا برای خدا رژیم اسد و کاذب هوا کلوان حفظ بکن که ام حفظ ره بر خدا لروجاوا دوی درش خویای کم سر نکرد یعنی لگور وزیر خارجی ترکیه حقان خودان سرش برای بود گویان اسد هنک اقتصاد حشته رژیماوی دوی حتی هوش آخر مدر نکرد مثل ماسر یونانی ور دیار دوجی ده او تشد وقت بخوازن او ناوی ده حملات دی کرن او ناوی تشد خوازن به او جالان و به اوی که مداخله وی دارید دمک بیرنگی ده طبی هاتنا ترامپ yani kare işte negatif şey, pozitif şey, erinici neyinici bu khara bin yani mananı kar çıkıyorsun. Ne bu geçti eğer Trump şey hoşgörüye İsrail'e bakıp lemberi İran'e, lemberi Hizbullah'e, lemberi Hamas'e ve siyasette berdevam bıkı. İran و شاعر خواه çok faz leherem zayıf ve Kürt او قصد. پر زلاله جبر ویجی ام دویژن هگر ترامپ دوی سیاستا خود بریارداری او جی دوام بکه ده کرد جه فیده بستن او جی دوی حولی کرد هر پرچه اکی یا گرتی بنا کرد نه یا گرتی بنا یونی کارو جویج لی ترامپ دوی از شرین هیگیشی راوستینه بسکنین فاتی چاو بسکنینه شر اوکراین و روسا شرین که حماس و اوی الله و اسرائیل یا شرین دی چاو بسکنین در چه ربازه بسکنینه اوین ندیاره لی دستپیکا هر تشکی اندوین هر پرچه دانه افکاری اتفاق کردای یک بختنا ناو مالا کرده و کوردناسیون ناو هر چهار پرچه دانه آیا مشهده هم شدور نبناستن هم زراری ندهده هم شکریه هفته بکن هم دستکتی هفته بپارسن اگر بهش مندی هم بکارن ناو کرداد پیش بخن از باور دکن دوی کنجکتور هایده دوی او شاهیده کرده بکارده تشناف دست بخن و وینا احمد خانی گوته بود دیر ریجه بغیر و سپاسیاوت کن دریش کرجی دیلک پاک Stefan, از باوکم نپیوسم نابر بدم yani پرسه başlara هبن ام دربار که پرسا بگن اگر پرسه و هبن کرم که پرسه کنم بی آوای بین اخو داوی بین و چه ترگاه Dan die heeft zeker verder met een halve ساعات أخرى وجلت بحث المجرد بس سبب أسخازم وسبب قبض بارتي قوة از بيجم بارتي أما برضو از بقول يكفي خودك بحثات بحث alternatif عندهم بحث دمكر سجلت بشكل از وان چند سالان دارم یک اشتباهی میکنم همون بحث یکی آفریقا کنه نه دکتر آفریقا کنه اون وقت پارتی شرکت خواه و پارتی ولایتی کردستان بود چه پیوندی و دیگر کردان آنها ضعیفن از نبودن تو وقت در پارتی بینی دم ام آفریقا که دیگر بودن و تو هیچ آدم گلک قوته بانگوروانی گلک زیده هستن گلک کردستان لوقت از ذکر ما گلک باجران نبود اصلا هریم کی تنهی گلک هریم از دیگرم و از دیگرم اصلا خیلی خودم گلک خودم نه مازیم بودن همون یک بیشتر آلترناتیو نتونه اگر ام قوت و آلترناتیو بگیریم بودن بود چه حتی نه ام نکاریم که نقطه خودم پروپاگاندا که هیچ وقت بکنیم تشتکی وقت بکنیم دمان بیشتر ده اودین که هر کاری شوان بود بیشتر داریم ها داریم یک باشه دو سال بیشتر تشتکی داریم بود به بیشتر بداویده یعنی هر ای دامون تو بیشتر بود که ده بیشتر نداریم آنی سبب چیه وقت اگر رمانی فهمیه که وقت دام پارتیش نداره نه پارتی دیگه کمو کردستانی جیم زده
هدف یکه برجواندی یکه بس هرچی حکمت رو بگیرن ام نوعی نباید ام دور خلقی قانون دور جوابی اون bir çoğu çaresi. چند پرسه دیگه ما بکنه جواب كيك ولي أكيد اشتكى عليه كيك ولي ميكروفون گفتن یک کدام میگه چیز گفتن خوش بهار دارن که سبب گفتن ته بهتر مو و اسپاسیت گفتنی که چرا کامل آنی زمان چرا سه سالانه کردی امکان میشه که ملوان خس کنه چون وانا مرکز نکرد اینه سرپیانی و امیر سرپیانی بمیره بس قلت لك مش السعودي عربي كل بمن بالبداية أجل قلت لهم ليه بتهيألي من مقدار خوشي ولا يجرب تفكير تقول لي تلفزيون تفكر لأن هر وعاء سباسيا تزيدون أورجانيزاتور سباسيونش وجدة يوقع من له عند روجي وش يعني روجي بشي وشايعة يوم دهي وجدائية مرنا مصطفى كمال يعني وأبرو جامعي ما على قدر نكر مرنا وانا لتشتغل ما على قدر كأهم خالد كل أم لكن بزماني فا برني فا جبالي كسباسيا غانا بروجيكت هذا كونفرنس هذا نو ونجد الكاتن تدري جانا تفشيكو بس إحنا هي ده ولا السياسة ده تخال يعني يعني خالي بدرش روشة ولا وأب يجي دياسبورا خالي دياسبورا إذن بتايمتي هذا خالي لسه خالي دياسبورا لسه خالي جرام جبالكو دربا يعني أمبيجن رادنا كل هي كل هي أما رنجي هي يعني سری چهار سری هذا بيوارد داشتي دبنا يكفي كفا صار يكو جناب تجاري زمان جبوني ولات بارتي ولات دور فقرة بهذا الكلام يعني أو أرمانجا راسي وكاس أشي كونفدراسيون ديسكارين أو باري دياسبورا أجي عندما يجي كوميدنا هذا كارو كابات بيجي زمان كذي وأجي ديسكارين يعني حتى ناسي روماني كوا زمان كذي وشام وسألوا كي سياسيين أخذ زيادة استقبال يعني بخاص presentation دوار السياسات إذا مجبور بارتي لروشنية وجه بدأ يعني بكرة مورا كارو كابات يعني أمشي هالوسط بارتي يعني كذا وش الخاطئ من دام واحد السباسيا واحد من الجامعة وردان وهر شيء وسكت سكالك بس كيك عليه شافك كيك عليه سپاس می‌کنم که بیشتر سرمایه پارتی آمریکا جناب آقای گفتن دو سکوتا مخابنی و دیویژن کرد بس لگووند دست دیگه لگووند درک تجارتی هست که سپاس رو گفتن تا گر افکار بین ابی داریم کل هر چهار پارچه کردستانی لگور و سیاست تا امریکای بری چند سال بودی رفتاری لگل ولاطان و دولة بري خابكان أو جك أبايا دبيجن نكسك دوستي مية حتى هي ونكسك دجمني مية حتى هي لو ما أزبريا بارتي أو دخازي جديكم زمين جبريا أخوة دخازي بطيبتي جبارتين ولاد باريزين خد ولاد باريز دبيجن لباقول كردستان دبيجن ام هیوی دکیم حوال میم
هەگەر گەژێ ڕۆژێک بگەنەوی ئاستی شەڕێ خۆ لە باشووری کوردستانê ڕاستی وەکو جنابێتە ji گوتی یعنی مەیدانا شەڕی بڕای واضح بێت ئەم bi dulûkiyan piştgiriya tevaya Kurdistanê dikin li her çar parçan ne bitinên başûrê başûr ne milkê me bitinê milkê Kurd û Kurdistanê ye başûr ez dikarim bêjim heta nike ne pir milkê partî û yeketiya niştimanî jike milkê Kurdistanê ye lewma min netê li ser serê kesê nakin îro jî eger li gor ew siyasetan li nav rojhilata navî tê temeşandinê îro xwe bo êdû biçemînin gelek pîroztir e eger hatu çû yek xwe ji bo dijminê biçemînin lewma em hêvî dikin îro li başûrê Kurdistanê ji yek serhewşan dike û ew aroziyên diketin nav rojhilata navî jike em di demek nêzik da hikûmeta Herêma Kurdistanê ki ez dikarim bêjim bi serbirindî ev hilbijartinên vê dawiyê Parlemanê Kurdistanê şer'iyetek mezin da başûrê Kurdistanê ji bo dunyayê heviyan îzbat kir ke xelk bi awayekî demokrasî û bi azadane çûn dengê xwe dan wan partiyên wan hez dike zor spas hîvîdarim careke lêberêka we em bikarin êkleziya Maqama Kurd bi taybetî li Bakur jî biparêzin û bereyekê Kurdistanî bêdema meziranî spas ji wan re Merci babalar de ça quelques. Verir. سپاس که مصطفی دنبال انجمن اجتماعی کردی به روزنامه سپاسی وای که تکنش کاری هر شخصیت می‌بره حاضر و هر پارتی دلکی اجتماع پرور دلکی کردستانی بله آماده لیکن در آخرین تکیش کی دا من تشتک هست کرد یعنی وقت تدخازی انجمنک کرد تبایی لباکر کوم سرهم ببند او کومه کو کرد هم لباکر چه بر وقت انجمنک چه تو کو کلان ول پیش و هم اون آوام ناس پاسه کرد خاص مستلو یک مستلو از آقای کردستان محمد بگو ام پس که بگم طبعا نگم که بجرد نهد بیشتان کسی چندار به کردستان اینا بس کنیم ام به نگشی خواهی وقتی به همه دو پس هوا چه در پروگراما پاوا کرده بهینه گله ترک و گله نترک کردان بپذیرید اگر گله امده و همشی من نپذیرید امده بگیرید چه در پروژه ها و در بیوانیده و گلک سپاس اگرشون باشه سپاس تفکرم Adama وقت نبر اویرزه تکل ترسیم نه امجی لباشور کردستان همشافنه هاتنا کرد نشان دموکراسی باشور کردستان سرکفتنا گله مد ام بیرانگی نشان گلت وقت کردیم باکور وقت خوشگورین باکور ام هنا گازن جو رخنه ما اوی هب جو باشور کردستان جو کل اداره خبرش کنه دزگاه اوی نیاکنو جبر گلک اوان کارن رخنه و پیشنیاری خواه بینن لی باشور کردستان روجلات ناوی لگر همو کمان گراوک دموکراسیه نشانه
آزادی الملتی چاوه روجلات ناوین تو دولت تنلکه ری بده حکاته بی ولاتی اراده اخواه هوایی که پارلمنت دویه نشان بده تو نمونه قوات نگه روجلات ناوین او 22 ولات العرب و ایفل روجلات ناوین دولت ترکیه ایران یمش هوایی همو آلی آوایی که آزاد در بشارت ناده در کفر که خود بشید مدی در بشارت ناده داخلی دلی که چه هم گفت جانا تشت نخوشی او تشکی دی لی دلی که چه هم بشارت گفتن خاکی خور گفتن و ری بر کسی نه گفتن او گلت مهم او نشان دموکراسیه که نشان آخری باشور کردستان به معنا خود نمونه که ایرو این 6 زمان فرمیل باشونه لی 101 سالیات دولت تا ترکیه ده اون دفشه بردن که من قبول بکنو زمان ما هین آجی دوی پارلمنتوی او بیشن اراده یا تمام ملت ترکیه زمان ما دوی زمان کی نماست باشور کردستان ایرو 5 زمان فرمی ہے باشور کردستان همو دین و مذهب هایی اراده وان هایی وزارت اوقاف ده نمونه وان هنن اوانا گش نمونه دموکراسیه نه ترکیه هایی نه ایران هایی نه سعودی هایی تو دولت نویت نهایی جبر به ام دوی دست کردنه دویش من دیگه من دست کردن کردیم باکر دوی ویش خار بکن وقت نمونه که و کامه هین پیش ستر چاوا نکو امی تیک نکو امی چاوا وی داره بچوک بخن امی را خلیه خو بین امی بیشم برا عدالت جواکی امی بی برا کرد هیزه تر لگل هم برا هیزه پیشمرگه و دولت و آسایش ببینیه اداره یک هم بش چه ببین هل بجارتن بلا ببین دست بکش بو بیتوانی و چند دمکه او چه ناده اورالیتا راستیا باشور کردستان جدر ببینه یعنی تبی او جیزوزو چه نابنه کارم فرمات نو چه یعنی باشور کردستان جی در وقت کلک ولات اوروپی هنه سیستم نه با خود فدرالی کار میشه آره سیستم ایالت ها بینه سیستم ها بینه لجور اداره هشمندی سیاست گوتار دوی دبلیده بلا سلیمانی ایالتک برا تولیر ایالتک بیان چاو ایالتک نه وقت دولتک برا جناب خود خلق ویدر یک بار هوایی که ام بیشن خلق میش ازدی شنگاله برا او کوان خاص هذا خصوصیت کوان اداره کوان هذا لانه وقت حقیقت بیشن امام بعضی برید نه جناب هرما کردستانی ده دبی حقیقانی تایبت هم اداره کوان گریدای پارلمان کوی هرما کردستان وی هاوی دشمنی کنو ام دکارن همو اوش مشروع اینو کرده باکره کردستان جیم که کرده می کرکی زازاکی درمانشکی لیپرن و او بدره دورد زمان عود به لحچاوان و ادارت او وانده یعنی ام فرمات نو عالیه دینی شده یعنی جن دیابت همون جه علویا جه دبی ام فور جواتر فرنگی پردنگی به سیستم آره برنشیدن اینو باشور کردستان نمونه باش چه بود در همون که مایه خواهد دبی اموی پیش دارد و یا جبو خواهد نمونه پککه ما گفت یعنی ایرو تو سبب تون پککه باکرش شد نها سیستم دولت ترکیه و راستی باکر کردستان حتی گفت سوسیولوژیا باکر کردستان 5 سال بره 6 سال بره سدی 6 تیوی هفته وی گل لگنداق نفوس ایرو سدی 20-25 وی هفته 5 سال بره قراقول ترکا یعنی 10 گلدار جی که قراقول و وقت شهر عسکری دل بشه ریاوی دلک حسانتر بود یعنی 5 چکدار کردا هر نجی که قراقول که هم پشتی و تر تجربه مزن بود ترکا دوی قلقو
يعني هزن قرقول وني مزن نقرن وني مزن چکن نکو يعني دي تو نقارن بينجي كسي صد كسي هر ايش كي زمين اشكر بيجي اف درون ده كتن اوي عثماني كبي مرو او ده كتن دي کس نکاره در کن وقت بری دوست حق وقت بین دلیل پاکتی تکل جیاش پر خودم چو که دفره هر دلیل دیدیم بروی تکنولوژی آنها سوسیولوژی کردستان شرط لباخره کردستان او هندک دستکردی دی که کرد کارم کار بینن زمین شر چکار باخره کردستان نه مادام زمین نمایه او هند اوه امکانه که سیاست آبوری دموکراتیک سیویل بیکره او زمین هایی اورباکور کردستان به اتحادیه سیویل یعنی او تشتیم که همه بکن ام نلگور ریاسای دولتات نلگور قدخیان لگور خوات آخال گور هدافات فعیلیه بلاشی به اتحادیه سیویل خوات گلک معقوله لسر یه اساسی لباکور ام دکار خوات بکن تو سبب تو نکو پاکتی رو شر بکن ذات نکار شر خود تو باش تو بدرجی خراب کرد و گاوه یعنی من دهان جارا بانکی پاکتی بیشتر شر خود تو جوه داره دور کنم سیاست ناونتوی ده و حریبیش ده دنیا وره یعنی دوست دائمی دشمن دائمی تونه اردوغان قابل نه مثلا بهار عرب او اویچی او اصاب دوغوتن ایدیا به حکومت خود دوغوتن به دوغان بگن مالبات او اردوغان پشتی دمکی دوغوت از این نابین از 6 ماه هر شامل فلان اوی دوغو از این اصابی تک بم از این نمیجا نیبون عین اردوغان نها ریک دیگر که نابین آخو اوی باش اصلا جبو اسرائیل یعنی 8 سال بره که ملبوطن اردوغانی که نریا ملبوط اما این رسوبه اردوغان هر اوی اسرائیل شرک هاش ورک کرن و ام دوستن و آنا جید حساب ده چه معنی؟ هر دولت بگرد منفعت خواهی بگرد بحجوزی خواهی سیخته ام کرتین اما ام جبه شافر نبود ام کرشی و تو دوست دائمی تو دوست او تونن ناو سیاست نامنتوی برشوندی هست البته برشوندی ما دوی نز سر اساس تونکرین و تون عصبان را خلق ملتا جناتیه و اوی بکنه نهایی رو دشر اوی ده دشر اسرائیل و حماس و اوی ده حماس چون ایریشک مزن در سر خلق اسرائیل سویلی ما روش عود پروتست ما گو اب ترور تو علاقه دوزا فلسطین نه برانبری و اسرائیل رابو لغزه هزاران سویل کش ما گو ابشی ام تجیبین نابه ام شکریا بیشیم ام بخواد بیشیم دولت اسرائیل جی دولت فلسطین جی دوی هبه و هر دوشی مشروعن دوی او بیخبر کرد لنهاية معنى شان بيت أم كشكريا حزب الله ياجي حماسي حزب الله وحماس جاتية كرداش جي دوزا كرداش ده نهاية معنى أم كشكريا وان بكم أم كشكريا دوزا ملتك شاو أم جبو خوار ما في كان تسوز فاضن أم جبو قالي إسرائيل فلسطين يجي فاضن وجبو إسرائيل ده فرقه ديجان جبروي شغام دوست دجمنه فبحث دوست دجمنه أوي ده بيكو ام دشايتي ومحقين الخلقية تكلنا مسروي بتشعبي خلقية مثلا ليه امشي تبي بشكل عقلاني يعني حتى ام قاربنا مش قادر يفيدش تشتغل بسكينين ام قارب فرسندا بكاربينن بوي سياستك نامنتوي ده وكم خاطبوتن نا كسر دوست داوی و کذا دشمنی داوی به امجد گوربیس مثلا پیوندی کرد و ترکا ده و پارتی کردستانی مدت تراسون آمه هیچ
دوید رید مکتب زلالی جدی خودتون ام دوید کردستان ولات که ملت کرد ملت که ما في چهارروسیا ملت کرد مکری برنامه خو مگوتی اف دکاره فدرالیشی بود فدرالیشی بود سر بخش سیستم سرقبولیش بود دشرد ایرو مگوتی هگر دولت دا ترکیه یا جی آلیه ترکا لسر شرکاتی وکف سیستم که فدرالی قبول بکن ام آماده آلیه کرده کردستانه ام آماده به آلیه ترکا سیستم فدرالی جویر آماده لی هینگ بگه جوی آسته ام دبیشن دوزا ملت کرد جعالی که دوزا کردستانه تقریبا نزدیک 25-30 میلیون کرد باکو ترکیه جوی 25-30 میلیون کرد ترکیه باکو کردستان دشین بلکه سری 40 لیول ترکیه به بازار ترکیه دوزا کرد ترکیه اره امریکا سری ست دوزا آزادی کردستان گروخن لی حتی راده که دوزا کرده بود خویش کرده که لکونیای کرده که آنتالیای کرده که مرسینه کرده اوانا به صدان سالان دویدرینه دا خواز انوان و اوانش بشکل دوزا آزادی دموکراتیت و ام جینها جبور که باقر کردستان امریا آزادی ملت خبر که جبور هدک ما في خود دست بخون ام دوی لترکیه جشفر دوستان شد دوی قال او نهال هشمندیا قال ترکیه قالت هاتي سقط دولت ترکیه صدر یک سال جمهوریت اخوات ریف يعني اما ترک لدولت اخوا خودی در کبن و سیستم اخوا چه کرنه کی هم بیش از ما فکر خاطر اب دشمن دشمن پرورده گیهاندن دولت ترکیه سری اساسی چه جبر ویجی لترکیه بلکه دمن سال هفته چک فرق کتب خلق ترکیه عالیه وید مسئله کردار چک فرق نهی لیک بشتی مخابن هزا که خود لترکیه آزادیه دموکراسیه پیشاتنه و دوستانیه کردار بکنه چه نبود لترکیه مخالف چه نبود یعنی پارتی ایرو دستلات و مخالفت نجی یعنی هشمندیا وانده و قانون بگهینا ترکیه تمناخ شکره قانون بگهینا ترکیه سه خاله عون ابونا فردا زمانوی هم حقیقی رد که و به حق السلس ماده چهارا جد به کس نکال نقشه بیش تو که مانا مدار اما ما سیستم دولت ترکیه لسر تونه حسبانده فردا انتیام لی ویا نبس اق پارتی معرفی جهبه جی عندش پارتی دجی عندش يعني لتركيا هشمندية قوية وهذا الدرب مانا بوجه مليون تستا ريحستن بكو بوجه الآزادي ديمقراطي وحبي وما في كذا إذا كونيش أمشي بشانسيا ما بشانسيا هر بشانسيا خلقت ليه بشانسيا كردايش إذا كوها هم دوست معنا ليه يجب تدشت ست جبه حزاشي للتركيا كي دست خدريش مركز بي دستي بده ده امر ويدري فرد استاذ زيدان يقول لك بحثا ما مستوى اسماعيل بشير ويل نمونه لهنا يعني دوستاني چیه یکی که زمان مش به پاریس ما في زمان ما همونا لو پاریس از دست خود ریش از هر وی کن دوست خود از بخوازم او خلقه برفره تربه يعني نشر الا بوجه اشکردار دولت الاسلام نه یکی بود همونا ملت کردن ملت زمان وی هي اوراق قانون بگه از بیاشتر دبی ام بچه رو حتر که شکریه مکر ام بوار پیوندی خدینه دبی ترکیه لگال ترکیه اوی سیاست تکمیل میره مثلا دیاسپورای مثلا گل حساس ما هو پارتیال پروژن کردستان حوالي ما آلیگر ما دوست ما دناب دیا کردشی هنه و دنابا رقم دیشی و حتی دوست ما یک او دنابا هماهنگیشی هنه
ما کنگره خوی دامزراندنش مثلا دور ذخیره سال سکنی و باش جوین مجلس دکتراسون آمده هم دوی مسئله گلسه سبب وی چه دونا دامزراندن دیا کسی سبب دیو هماهنگی هر یک شرج پیواشویه که در باز سبب وی جدا چه لی اف نه خواستنا خلق میدی است هم دویشن دونا ریک بیدی که دیاکور روان هماهنگی لیدی که هم با آوائه که امریکا جیر بینن هم لبانا بود ما بخواه پارت پشتی دامزراندن پارتی هودیر رزا سرون اسپازانش ما با پشنیاری خواه با فکر خواه جنابی جیر ما با پارتی دموکراتی بسان مکتب سیاست مکیلی نرفته بره و برین اول باشوره کردستان گیم و بینن یک تیه به یک توب وان یا لگنه اما فکر موانجی بطانه لباکرش انجام او پارتین باکر کلی دیاسپورا هستن پر زنار ایرو برجواندیا ملت دینا اندویشن هزا درکی گلک جارا به هزا قایم کرد جارنا ام ببن آگرجی اما نکاره ببن بسر کردن حتی که بشکریه خود یا ناونه تبینه ایرو هر او بده و ایرو جی دیاسپورا گلک دوین هزا دیاسپورا هم ریک بیدیتن هزا دیاسپورا ببینه ها دیاسپورا يعني تعريف الدياسبورا جديد يعني جانا بس لوبيت او الدياسبورا يعني نحو جدا انا ممكن ما يعني الدياسبورا خباطة خلق مي للدياسبورا اجل ولكن اوروبا ولكن دي يك وقت انسان او يك ولكن كيجان حقيقان انساني كولتوري عبوري حمو حقيقان بشر دیاسپورای فلسطینی لیخود دکتن لیخود دکتن از زمان و چند و دیروگا کردی و پرورده کردن خلق میل ولایت دیاسپورای بشکی به خواته لوبی دیپلماسی بشکی به خواته و پشگیریا خوات و دوزا کردستان هر چه پرچه کردن بشکی یعنی دیاسپورا او خواهی برفره لی ام دی سال هر اولا پارتی و پرزن کردن ام بخواه آمادن جبوك ال دزگه ایرو جدا خبرتون ببینید چه وظیفه بسرمونی ما امامدانم و آن راشی ابه هزر نتوایی به دشمندی نتوایی مشتمانی تب در دیاسپورا یک گرتی به قاوت دامه يعني يكو يد ناقد وقت بشوا قاضي محمد قوتي يعني كاره ده قاطي ماتماتيك يجي ماتماتيك يجي ماتماتيك موديلر شده وقت يعني تبغى جانا يكو يد ده جبروي ده هذا دياسبورا يك و مسويش من دياسبورا جي يعني نا پرچه که کردستان کنی نا پارتیه که نا آرا که همون آریایی دوش من دی دو پرسیم کوش بو باکر کردستان هم چما نواز پرسانه اوله بود بو هم چما نابن یک باکری هر دو پرس اساس خود همیشه که داری هم چما لوازم یه چکی بسیار لی از پرسان دید است نها لباکر کردستان بلکه 10-12 پارتی 18 به تککی است پارتی کردستانی گروه کردستانی کرده همه برنامه گفتار و سیاست اجوانه بلکه آششه هفته همه وقت باشه از سروک پراکی یه دی سروک پارتی شغال دیشین جمع خلقه ام عین تشتید فروشن خلقه عین قالب صابونی فروشن و از بجم آمش آوی باشه معقوله عین صابونه نه موقع دیش جبر ویشی ام نکارن به نواجبات ده باوریات چه يعني إيرو الباكوري كردستان بوتنسيال جلك در بي هدف أو نو هدف دم بارتي
اره وقت دنگه خلق دم پارتی پتانسیل دم پارتیه سدی شست وی که مانیه بشه ای وقت من ولا کرورن خلق منن و فکر شي ليه دبن احوال الشر يعني تتشكلي تنية خلق دشن دنگه خود ویدن اگر ام بخواه حاليا اولا او ای نزي هف ام الخواه هاي بدن ام خواه ام بيش چمان في حالي ده ما بخور ربازك ما ايدون نوا اواخر جدو ما پارتی گروه نزي هف وكا برنامه وان سیاست وان باش کس کار خلقی آن ام خواه کارو خواه قانه بکن چمان جدان برنامه ما یک سیاست ما یک گوتارا ما یک شیوه خباتا ما یک نیرنا ما یک دنیا یک نیرنا ما پرچه یک چمان جدان چما امن یک پارتی نه و خلق جیجمنده پرسید امش پارتی اولا پارتی کردستان اساس خود سربیش من دیاتا تذکر تردارون پاکه نیزی ساله که تجربه برشی نبود ام نه هم دناست تجربه بسر نکدشی هم یک نابینا یعنی تردار پاک پتانسیل آویجی تیزه نوانا بیش دابر چاوا یا ملی نری یعنی دشتر بگیه ایرو یعنی چه فرقی که امور دو رختین جدا کرد امرو نشکن مگود نه شرط ام بیش فوتوکوپی هم دنیا نودی ولا نبا پارتیا که ده هندک فکر جدا جن تشت اساسی هیکل ریباز لها بکر ای دید برا فرق نبا ما اوجد به سبب دینامیسم به سبب که او پارتی پیش هده ملهم برو و چرچوه دانی و ما توقع ایرو هم بدهش گلک پارتیل باکر کردستانی هنن تو سبب کن او توقع جدا هم زلالی بدهش تو سبب کن اگر تو پارتی نتوایی دموکرات کردستانی آزادی خواست پارتی که بویش از شیوه به اتحادیه سویل نکو از اسیر دولت یاسایی کم لی ازش یاسایی اویش فیده بستینم و از خباتا یاسایی مشروع کم پارتی که دستکرتی پرچه کردستان دستکرتی خود بینه پارتی که تداخلی پرچه دینه که نبی اجی بشک جورم ببین حوالبنده وان ببین دوست ما ببین علی کاریم پارتیه که لدنیه بیشه از دوست خود زیده چونه خطیب پارتیه که بریباز آزادی خواست دموکرات و عدالت جماعتی پارتی فرمو بین 6 پارتی رو هم انچ کلمه پارتی میگن جدا تو معناوی تونه جبوه ام نهاجی دبه دیگه مبالغه نه ناوی پارتی آل پرزن کردستانه و نه سرو که جمعه نخط اگر ایرو دو پارتی سه پارتی گروه به ببینید ام دخوازم دو پاکر ببین یک تجاوز ناوی خسر کسی فتنات ام سرو که خسر حواله که دی ام رو نیم هم دو تشبیه بکن ام سرو ام دورد پرزنه جمعه احتیاج ملت مشی ایرو باکر کردستانه باشه ما باید چهایی ام چما بیهانی ام پارتیناش باشه توکل حق پار هسکر هدفن ما ام به حق بکن گلو بدلا که اینا پکتل صحی تنبو به 100,000 انسان با پارتینا بریخت یعنی اویوان قادره وانی بری با کره کردستان پکتل تاریخش خود است بیر که ویده به قدقه بود، روکه بود، دقیقه بود، کاوه بود، پسکه بود، رزگاری بود، آدارزگاری بود، کشین بود، پارتین کرد. و وانا فعیلی باکر کردستان دستگاه دستوان بود. دولت نما بود. کسی شر نام مالک داره، چون میره کشیند به محکمه که کسی شر عشیراجی، کسی شر گشت زود خواه نکیجا ناوچه، کیجا خارطه خود باید چوجا بود. امشی تجربه کردیم. لی امشی که حکم کرد. ام شکستن که بشک جیانی و بشک انسان لی نوی معنی قدره که لی ام لخواب بگر دست بیکار خواب بگرینه اوه که نیزی ما
ام نزی هات فکرن ام وات تشتی پیش حکمیه خو او تشام دین نالکی ام ببینیم پارتی خورترم چک ام پارتی باکوره کردستان گم بکاربن ببین آلترناتیف رکیه البته نکار تمام کردن نبود یک پارتی نه راستش لئه وقت هنوزی هم لا جبو ویشی مقالك او كده مثلا حول ما هبون ام تسكر ببنيه حقار يرو حقار ام بيجن بارتي كو تسبيك اذا عايز ده فكرتش دور بالك برفره يرو حقار ضعيف كوي يعني او بيكاتين حقار يرو نابه ام ناس يجي حقار او تشونشي او ايمانشي في الحبك ايه دربه يويشي ما بقى جبوه بروجاكت نو هي قدام البيش تعمل قال خرجي بار عندنا باكوري كردستاني بارتي بارتي كردستاني تركبه ابن الوطن دعوها تنبتن الخبات قبل ماشي ليه لباكوري كردستاني بارتي لناسنما كردي خلده كبير اس آلية كردان داخازن كردان ستاتيو وداخازن عاجي بخبرنا واحد وبخواز بشتري الجانب إيه احتياجات بارتي حبش وياه خلق مجبوریت داشتن نمی‌خواستن تن. ده پارتی شد به پارتی ترکیه او هیز پتانسیل کردن ده حوز ترکیه بونه ده نه هل به آلیه کردی. ده پارتی ایرو ویروله. ام دویشن جان نازو دکم ده پارتیا ده پیکانده کردیش من یا کرداش من. ده مالبات، اشیر، کسایت، کارساز، کسایت دیندار هیزن سیاسی ام گشت پارتی کنو لباکوری کردستان آباد کن و اب پارتی بکار به هلبجارتنا جوال کن ام به دم هلبجارتنه ام بسر حق دم پارتی جدوی چکل چک سیاسی داخل عقلانه هیه دبیجه اما حتی هلبجارتنا مرحبای نازم کسی دم پارتی دو مهلمین هلبجارتن اوی رابط هنگ سیچات پارتی کردان دورا خواه بک اکسسوار بک او یکی بلدیات یکی پارلمانتریات یکی اوی رابط برنامه تک هم دبی خوشبه چکی دو ایرو لباکر کردستان پارتی برفره درسایی کار بشار اجراقنا کشمر لازمه و دبی هم حاضری آوی بشه دبی هم سالی بکنیم حتی از خواه در آنیه پارتی به آباکرین ام بانك دولت كاكاكي دكان كو ملت كرد هيا ناخذ يجي يرو ابل او ام مثلا لا مثلا تجريدك يا لا مثلا وي دور جديد بهم قانون بابك باوجين ابادن بو معنى يعني انجمنك اون همکاریه هماهنگیه پلتفرم لباکر کردستان لازمه در به هدف دم پارتی و داخل او آلیه ملی دموکرات کردستانی جبو داخل استراتژی و جبو داخل عاجل ایرو داخل عاجل پرمیده ایرو جواب دامه او شامه دکاره چه بده پیش دیده ناسنامه کردی به قبول کرد زمان کردی به قبول کرد و آزادی فکری رسمی هم وادا پارتی خواهد ایرو بدن پیش همه بکار پتانسیل بفر دوره خود بجوینن احتیاج هایی احتیاج پلتفرم کردیشی که باقی کردستان هایی ام چما ضعیف یک جه سبب آوی یادشی ام نخواه بنا کرد نها ام کامپیوتر آمد تجرد بو ویروس تشت کرنه ام چی بکرد ام فرمات داد ام فرمات داویشنه ام تشتید هایی کشی رشنات ناویشن ومانجی پاریزم لیم فرمات که ما فرمات ناوی دیگه ام ناوی خود ام ناوی نشمن دیگه ام بخواهی ناجی در فکر خواه آیا خواهی پرید پاکی ناجم ام گلک جارم اگوتی از نهاش ام دویر فرمات بانی کنم همو قادرین باکر کردستان کی جا خواهد ام فرمات اول بچه عباری ام چه نه ام سریع خواه مثل بکن و نه ام خواه بخوابینن و نه ام دویر آواهی جید ام دزانش در بیمه صد قاطمه پتانسیل هایی که وقت منم لی باوری نابینم که بکمن نابی حوزه دبی امریکا بکن که اولی ببینیم ایوکن پاشش ایدم خلق خواهد قانون بکن و نفشه نو دنیا نویه
دما عقل شكلي ودما في الدنيا أوقات وعندنا مثلا شيء من الفورمات 6 سال 5 سال 6 سال بري سياسة نه نقار بيجواته تشني نو لازم تبقى مش بكري رجوي وعندنا وتبقى نفس نو جنجن باكستان اللي خدي مثلا هم رجوان بكن هم بكاربن أو ببن هذا أساسي رخناده وبوتنسيال جنا يرو أمدش مدل جرا حواله خوش بود ام پارتی باکر کردستان پارتیا میرن کورسپین هم میرن جنتون و کورسپین گنج مخابن اگر ام ویل خود مکر بین و ام میده مکر هاتن تیره ناکر ویل چاراویش با من نخشیدی ویل ام چاراوی بینن او رژی هیه و دوی ام بینن پارتیا دور سپاس ماموسایجان از راستی به دلگرمی قرائتنا آوه بکن گلک خوش بون بیرو بشتاری واجبی نکن آبی یمین سسا کمیتا پارچه ولد خارنده کردستان اونا برای سپاسی آفر تشکیش دکن نه ماموسایجا از جناب بهتر سلوکاتی پاکی بگیره حتی ایرو راستی تحقیق دکن yani bağımın dişteki tel gelek balkeşe emci hasti netavida ün gelek grevayı prensibara evvaliyle rasti disha ve piroz dedim. Daha az dinlerim hazaru nesebu heftan da me ev kaka le merkez Diyarbakır'ı me u dege çekir. Yani hezin ev kaka me gelek asabi ama me çekir. Bes ilo par terbiye tedekav u parça hak hakkın var bir irade var yegrezi aga çekir az gelek yapışım ve az her duvarya bir saat dümüzden kilosu fırsatı nahın rojava bakşeliu akatır basavekir Evrojava da ve bu yani en usa fahiz bikin tu tenevan mesela fırsatı net mesela akakı yalan bu kadir nizamkiye yani ve tavayı Cenab-ı Teala hem taraf ve kul hem taraf. Nal gerek avalan bu persigu bu mun seçim yani herbijartı dişteki konstruktörüye İro herbijartın ve işte Taran Parti, Bevan Parti kaderlikte evdeçe çarşafında bir herbijartın dibe. Des persane Kürdistan'a bakuri persane heri elin gu persane stratejik ya nav refleksinin Kürdan'da, nav partinin Kürdan'da. Belki devejim yani ev talebin acil bu stratejik Cenab-ı ve baskı. Bu stratejik en partinin Kürdistan'a bakıyor. Ali stratejik ya yani ne yapıyor Tişteki amada bana partiyeme bana KHB, kadar KHB, KSK, KHB, üyetin evi ama en ben bir şemsiye da en müverrim bahar
ام هر پارتی تیره که او شمسیه گلو شرطی وی هیا کارو خلافی و جبوی هیا لورس بنابه رخصتنا کسی هولندا ام سپاسیا رخصتنا و مریض کردستانی که ام دا بخوندنی کنفرانسی کرنا و ام بخیرات ندر که ما مزدا كنت بخير هذه وسركفتني بو كونفرانسي تدريب وسراسري اوروبا جي خوازن من برسيم منها بري خوازين منها وقت دياسبور وقت خلق كردن اوروبا وان جين بيا هنا واقع اسمعني حقيقي هنا يعني ام لما كان لي ام كان بدل مش وام كان بدل ودك هو ريخستني خوي كردستاني يديامش پارتی هولند کردستان سراسری اوروپا تایبەتی بۆ هۆڵەندا ڕێخستنی هۆڵەندا بەریژینا دامەزراندنێک نیشتنێک تایبەت ڕێخستنا هۆڵەندا کرد ئەم خاصی پێشەڕۆژی ئەم کار بن بهتر وەک دیاسپۆری وەک پارتی سیاسی ئەم بنویسیکی هەردوو بۆ خزمەتا کورد و کوردستانی بۆچێ بۆ من دەنەری و ئەو ساعەتا کە بشتەکەی من هنا دي كردستاني باورية أو أرمان جبه بارتي من وقت هبالي تخوي قيادي جدا أو نريدي كو أسبير باوره مدوار بولين تسي إيلو الوقت كردي كأنز اندامي قادة كسيباما ويباورية بانا أو تشتي كجبوتي أسخد بيهم كأز اندام بارتي أو باريزي كردستاني بوي يجي أزهيدي من وآم بشروجي كاربن بهتر هذول كان بالنسبة أو باوري كردستاني كتبان باوري أمي بالباوري وهذا بمنهج بارتي يلو بدك سي كلها يجي أصل كتير بدك سباس بقول عندي صعبة برنامج كومالي وسائل كرد هولندي بخيراتي عندكم ودسوشي ام اندامانك ام كونفرانسيان ريخستور دسوش بسيار من أول تا استفادة كأتي ولا خارج كردستان چنین جگر خوی بدو لدوی دانشمندی باکور يعني مهمتر بو ایوت مهمتر أو مقصرة دویش چه هنگاری کردن داناو يعني چه هنگاری که هشتوا لباکور و کردکان سيش بداخل حتى زي الجديد لما كونفرنس ونا حتى ايوا زور نعيوا زور براني نتوي أبدا يعني هكذا خوي طبعا لباش دهنا بلام هرشي دبل بارتا كانت مخابن عمل قدمنا يعني إنسان روشهوات شي بسرد روشهوا تائسة عمل نمجيوة أو همو دني نتوي بس كانوا بلام هيش فعلك يعني زور سباستانا كنت بايا من دريشنا كم ممنون سلااو ڕێز بەڵان بە خراپی ڕێز کاک مستەفا سەرۆکەکەم و دەستخۆشی لە ڕێکخەرانی ئەم سیمیناراکەم باران سەرۆک من ئەمرێ پێشنیارێک وەکو بابەتێک کە بیور و شێنی جەنابەت لەم کۆنفرانسانی کە لە ئەوروپا بەشداریەکەی پێشبینی جەنابەت چییە بۆ ڕاست کە گەمەیەکی سیاسی کە جەنگ و ئاگەر خەریکە پریشتی کوردستانیشی کردوتەوە پێشبینی جەنابەت چییە بۆ ئەمە ئەگەر ئێمە باسی جەناب و برادرانیش باسییان لەوە کرد کە حیزبەکان یەک ناکرێن نەتەوەی کورد ڤایرۆسێکی تایە دشی یەکترین پێت باش نییە حیزبەکەی جەنابەوە کە وڵاتپارێزە
بانگوازێکی نەتەوەیی بەگوێی هەموو کوردافران کە کۆنگرەیەکی نەتەوەیی ببەسێت کە هەموو ئەحزابە کوردیەکان لەوێ خۆیان قاڵبن و یەک بەرنامەی استراتیژیکیان هەبێ بۆ کوردستانی گەورە چونکە چەناویشت ئاماژەت پێەیە ئێمە با ڕەنگەکان جیاواز بن دەکان جیاواز بن نەکرێت 100 حیزبی کوردی بە یەک کۆنگرێ بێت بەڵام دەکرێت لە کۆنفرانسێکا لە کۆنگرەیەکی نەتەوەییە بانگوازێکی کوردی بەگوێ هەموو کوردافران زۆر زۆر سپاس. gelek spas bu hatına şirketine tarafı. İşte bu işte konuları dokurdaki ne kadar ciddi. Yani bu tür hoş bu ciddi. Sas bu tür hoş bu ciddi baş Kürdistan Almanya'da makafı. İran Kürdistan Almanya'da cevap veren bu tür bu tarafın Kürdilerin Kürdistan'ı Erkut evli. İşte bazı bir çekiye mesela kami pratikte jibu parti ve Kürt ekonomi Kürdistan'ı diye işte ki başka parti nere poski gözüne kapaş lebakat ciye kalbiye bu arsi sağlıkçı sağlam işte ki parti de ne geliyor her nostak yani yakiti başa بس أب فردي هاي وربا هرجي أجر أوايد خباتي غير ذبي خباتي تشتكي جواني بدنا خبات أتكلم وتشتكي قراني خباتها تكذب وتشتكي لكن خباتها شو كذب وتشتكي لكن أي برامج أي جزء أجمع أن الجبينة فاركة لا يتباكون منه رامي صالورة كده جاكي كتيرة هاي منزلتها واستثناء نتيجة جواني في صار يعني أب إنسان يتنبه بيجي شيء حتى صار ما كوريتنا إنساننا فكرتنا ضميرنا جمالنا هذه يك جوانا كفارة بينا وصالون جريبة صالون جوان لما وقت إنسان هر اشتباه جوزار كفار أنت فاضل كهري دلال بدل قابل أنت فاضل إنسان هر باش بيد أنت فاضل بكرش بكرة هري باش بدل أجر أن تودا فضاله إيش تشتكي باش يقولون كم أبيز بكرة فضاله فبكرة فناي بتجيناش بدي هذا الشيء خاص بكرش كرش شباب فاضل أو خوش كسكي فناي ما جدينا يعني حتى ريتش نجي بتاعي بابا كي مدرس يعني أجر دودا فضاله تشتكي باش كم أبيز تشتكي زار كفارش نافذ بس gelek spas vari partiye Suriye براستی گفتن که ولو اشتک خوش ولو کت برنامه یک شهر وسط وقتی و استی براستی وسط پارتیا وقتی و شده خالد برونی هنگره سیاست آورد. اوشی چو روجاوای کردستانی وقتا سر هرسی هرم عفرین و گریس کی سر کاری آفدی تبو هرسی هرم داری. براستی همچین اشتک گلک دیدیم باشه. یک جوان الوسط فيو وجوان بشواجه الحسابات. چونكي يروون پارتي كردستاني من تركيا كارتكن هون دبيشن سه هري من دابكري روشاهای كردستاني او براستي الوسط كده رئيس واحترام. ياردوا از دبيشن روشا مي روشاهای كردستاني روشا ترك وقت كبقرا كردي ام قرر نزيكيها. بدشتي سرقاري وما مشترك راستی یک شی هبونا پکتی روشاهای کردستانی و هبونا پکتی مملکت کردستانی. او پارتیا هایی هر کجایی و او پارتیا هایی خودیروره و او پارتیا هایی راستی تجاوز کنه. اف و باکر کردستانی هم یک روشه نمیشه. یادی روشا پارتیا. رجال روشاهای کردستانی شی پارتیا نگره و باکر کردستانی شی پارتیا کنه. هیچ کی روشاوش آلا چه درست يعني 6 مليون كرديان بيتر روشاهای کردستانی تقول 12 پارتی برای هنش بگیرد. اما برای شمال مکهای 5-6 کسی جمع کرد برای 3 ملیون کرد.
روجا هوایی کوردستان لديسا استخازن تكسب تشتكي إيرو بارتيك هي الجمع والجمع تجاوزنا أم بسياسة ونار عليه ناجن أم بينا نبين تجاوزنا فوقت بارتيا ولا باريس كردستان وقت بارتيك نو هاتي دارز بعدين شما يكش كاري فهمنا في وقت بشنيار بيشي هون دست بكر في كاري هاني دست كشري برش عالي وقت هون كاري الوقت تقولنا فتقول الجمع وقت بارتيا ولا باريس كردستان أم دين أم كاري الوقت بارتي بديت باش هكذا أم نبديت هفكاري لنا هكذا هفكاري شنو ونبد دشمن هون كاري بارتي وقت فكر هفتو بدين وفي دست بشرية وندفن ونحل حول بدل ونفككير وحوشي بفككير بير ونشتن شوان بيكوتن شفككير دفن ونطريقة تحفيارة بيشن ديالو كده بيشن باشتر له فككير بيان دم بارتي بكيبه جوار بيكوتن نرينا أبو هون كيرو بيشن أمي في باورة براستي طريقة شرده طريقة شكيدة أغلب برسل جهاي من أمان باشا وبركي تجربه يقول هذا القاسم هذا عويد حزب الله حماس في تشتباش البشيات عاملنا وقت تجربه يعني هم سوى عرض هكذا البلد باش بيكون وكاله مظن في وقت عافيه والله فارس الكردستاني هكذا نكرنجي يساجي او حولدانا وبراسي بجده رئيسي واحترامي يا داويج مزدلك درشنا من استاذ ما هو داويد انك فكشندان الحريم الكردي بتركيا شيء هكذا إيرو أم متفق بحقولنا شك سلاح ناجر سرقنا شما بارتي كردستاني بتركيا كاري أشتيانا يعني أستبيشم طريقة فبشندانا دبا جار بركيرامون الجامعة نظام تدريب إشمارة رولا قلب فاشيست 6 مليون كرد إيرو تركيا كاربن بفابشندانا بعض المداخل البيجم وي بندور علينا بكل الشك وشخبات شك سلاحي وباش جلس بس بكرتني كان مستقر عبالي كمل از بقول نسبتك ذكي خان بسياري كل دبر باكوري كردستان شما يقنع كده مخابر الناس دخلت اكسيدات اخافين كده بس في كان مستقبل ده يعني اخافين كان مستقبل هم ما عندهم كسي نتوي بكم حدود 14 سنه ولا حسبت نتوي وافق اليوم لا اخافين هم ما ولا بيجي براس فلم يكتب حزبي باكوري كردستان يرون اشتياق از دخلت براسي برسي او اخاف منها كان مستقبل رجيم محاسبي ايو شنو يعني او حاسبي او حاسبي از بفهم لكم براسي فانا غلط عن هم ما بيجي ايما نتوي كردستاني أبوكم كل ذيك الرجالات المرات كل ذيك نتوي والله دخلت أدخل كذي رول اشتيا الرجل الله يقول كردستان إشكال مقدس تاني الرجل أخو كردستان أو نخل كذي كان مستفاد إيما تبي دياسبورا إيما فكر يقول دياسبورا كل جدا أواني كجناب تنا فردي دياي كرد وهم أواني كجناب جميع الناس زي ده 6 سنوات الأول بنزل جنابي جويش حزب كردستاني كان دستي أوانية من أبرواني كردستانية أزنابش بحزب كردستاني نبت حزب كردستاني باشتبال رواني كردستاني نابت برا وبدا رواني كردستاني بو أولي كارسيلات أو نافذة كان مستفاد أو نافذة أو نافذة أو اختلاف شيء بو شو أتيت أم هم رواني كردستاني شيء بو كان عليه تشير إلى المجتمع بعض كفر منه صلاة في كردستان كرداني هولندا رواني كرداني هولندا شبوه إما كردي هولندا نازل الوشة أخذنا الاشتباه متفرقية شو شيء الاشتباه إما خماني كذي كرد نية كتاب مصطفى أحزاب كردي نية أول مشكلة إما بخازي نخازي فكك هاي جدال السياسة فكك الصبيصات جشي سياسة فكك أول كان مستفاد من الله باشوني كردستان أجي الصبيصات ما في أو أخاطي كان مستفاد زلزال فكك
بلان فكرتها هي كان مصطفى ايوه حج باكوري كردستان شو معنى كان يجي كرسي لبرلمان تركيا يا كرسي أول مهمة هو يعني أما كتجاري فكذا كي يعني إما خو ما نشيل من راسي أزناك أزوجون هموتها باشتة لم نقبتي كل قلت براسي جيران أكيد جيران بيك واقفنا همو حزب أبغى قلت براسي لقى حزب جبوه همو حزب مكان بس كي نمو بس كي كردي تراوغا زعف مهمة لشورشي كردي أصعد مهمة براسي نبي همو ما بشجري كردي تراوغا كي جناب تولى كومري كان بالانون صاحي لنا نقول لهم هذا هو ظاهر شن زاروا في كردي نزال براسي يد مكتب كردي دو بعض ما هي والله الله كردستان همو حزب كردي قزاري او مكتب كردي نبي همو ما نمشي رزق وطبعا صار هاي خليك زاروا في كرد فرودي لقى يحزب كردي تانا أنا شو بشتي ولا ما لقى رزق كان مسلم كنيا يقدر الدنيا ما تيجي بيه يقدر الدنيا ما نعرف عليه بيشتري بيجي خيراتنا كميكوني ويمكن مرام سيبودو يتولو روماني بالبود يعني اكتشفت كميكوني في كونتا ورانا بالفران ولاني تكير تفصان أنا بكيك منطقة لهذا كردستاني ده وقت تقول ديمقراطيا كردستاني أتيابو هذا إيرو أوتو أسيمولاسيون بالنظام الأساسي هركز يعني هركز كيف وشي فراني تركيا يعني نقول من هل بسيادة صفات روجا زمان باقي البارتية الكردستانية والمجمع والفرنسا تكيدار مصر يعني كيف رأي بس تشياء ليه أوتوماتيزاسيون هاي بارتية ولا تاريخ كردستان سياستك والتاريخية هاي جدو يعني استراتيجي كوادو تومبرين है जवाबी है रोजगार है उन पेशा के ऑटोमाटिजाशन फिक्र مثلا او كونفرنسا دي في سؤال الأرض دي في الشارع وبلاتفورما زمانه كردي سيدات استو جيجري بارتي ولا على كردستان كيك واحد أبا أخافنا من كاهل اگر من نامرو کا اخافتنا واحد أبا والبخل كردائي وكل كردائي نام جري مدى نقول من الاشياء غير اوتوماتيزاسيون اما چالکی نبود اما اون که بنابراین که لچابا بیزمانی بیمدت بیسودن آخر سپاس عندي بس داري بس بعدين درسي ما عندك في السفر وأنا في أول هنا از سپاسیا و افغانیه تا ده تکلیف سپاسیا و مشهد کم جبر به علاقه و هر پرسن حاجی علاقه لباکوری کردستان خلق ما قبل ما شما نال صحيحية اشتريها بحركة دينار بس أول البيت أبو خال بو قناعة فضلش بروجه دولة تركيا بروجه قال كير بوكر قاوا كرد بخنده قادس اتصاندن سببك جيجي أب
هشیاریه گلک مزن باکر کردستان چه بون کرد کولان بون لسحه بون سیاست بکره کومله بون و جینا کنو چه حتی ام فرز دم مبالغه نکنیم لباس دسته کارونه سانسه کرده بود دوی دمیده هشمندی آن نتوی گلک بطره دولت ترکیه جوی ترسیه و شرطونه ترچونتونه و کرد بطره کرد خورده دوی اره البر بيبي شرد سبيكر وباكاكيج بخندقة جي ري خوشكر كرد شكان سبب جي او بكر هيفيا كردا بشكينن هيزا كردا بشكينن هيزا سيد بشكينن كرد بردك من كونا پشتی که شر خندقة ده كردا شكس خوار دولتا تركيا قيوم دانين سر شارداريين دسته هدفه ده قيوم يعني اوه شارداش واسطه استندش چون اوه معمول کن او هدفه که 6 مليون دمستن او هدفه که دیار بکر صدی هفته دمستنده بود 300 کس نچو بر بلدیه لشارداری خواهی در نکن اف پلان دولته گفت که از وابکم که لا کرد بشکن به هیوی بن لماف وقت خلق ماف قدر نکردم حقیقتش جره هست کرد باکر کردستان ویدمه اگر به ترنده به هشمندی دوام بگویا لروجاوال لروجلات لباشور سره کرده که بشکیا به میلیون کرد 100,000 کرد لوی بنا ترسیات و دوی از موابقم که او هشمندی ام خودی در کتن ریر ببرد اولی الباکر ریر برگرتن و گابا که لباشور کردستانش روژانواجی روژلاجی ایری شفاقتی هم بود کرد بیدن بود دم رفراندوم اصفهانی پشتی بیش شکسته شکسته خندکا رفراندوم اصفهانی یا باشور کردستان ده لباکر کردستان جنوب گشت چه لی خودی در کتن چه بود يعني كرد باكر للدل ياخذ اريد نكت الكولانا للدل ياخذ بشتياق مثلا دولة تركيا بشتويشي او كل بهوايا كدي شرط بدوا سبب اساسي او سياسه خندق وبارقات مخابن هذا السبيل يا كردا د خندق خمس او سياسه دولة تركيا بكتيجي جيم سبب دي اساسي هي ما هر بحث کرد لباکر کردستان ام ایش دروی پککه گاوا ام نر دل خلق خبر ام نبر خلق ام نبر فره ده هر قدر ملت ما وقت گوگه وقت توتا که جنابین دولت پککه هم مخاف ام بخوز ضعیف ام نکار خلق خواه اقتزل ام نکار خلق خواه ناو حرکت کن سبب جيجي ابد کاره دولت واب کاره پککه واب لها أبناء قدر أبناء حوالي كو بصال الحفتي خباطة سياسي كرنن بيرانين قدر بالنسبة حوالي كي يكي كرده كي باكر دبي بصال حفتي ودا سياق دبي الواني أم نحن دست خباطة كي أم بيش كسبو إذا أو بيش كسناجي دقو هما كشاد أبانا كرتشينا ودقول برچ عباب ودقو او پیش کسنا بو پیش پنجی بو پیست بو پیش هزار بو پنجی هزار لوانه خباتك إذا ماشي دولة تركيا رينا دا أو ندا نها أم دبيج بيت كولوجي فخر أجر باكر كردستاني أم بيج ولا دولتنا هلا هكذا هلا ونظام شيء أم ده يخرج بيخلص راسي حتى جستوانتين ناهل السحب الفرح بلو أما وبن ليه لأم خاجنا problem de masjid am ek doza ملت کی لیکن اگر ہم نے کاربن تو کہ مجھے بحث کر اولی خوا مال خوا مال بات خوا جیران خوا اقربین خوا دور و برا خوا ام نے کاربن برخصم بکن ام نے کاربن دور و برش عین المساله وی المساله قالوا الفرش وفاش
اف چاوا گرم دبن سیستم کهی آوردار ده بیا گرم نه حتی او گرم نبه هنگره گرم ببه دوی اولی او بخواه او رادیاتور او بخواه گرم دبه که دورا خود ام بخواه گرم ام بخواه اکتیف بن اما دور برا خوش اکتیف بن گرم دور ده پروبلم اما ای باکوری کردستان نجبو روژاوا و روژلات باش کنه جبو خوشی خلقی ما مخابل شکست مزن خوارن او جی پلانه بود نمونات دیزی بود نها البته ام شاء ما بس لسر رحنا وبعضون جاوب رحنا تنه دلنا مش alternatif lazım ثبات lazım نها پارتی و پرز کردستانه ام نه پارتیان اوی باکور کردستانه و هدفها جدا پارتیش دلیده پارتیات کردی موجود دلیده ما پلاتفورم زمان کردی پلاتفورم زمان کردیشی و دخبت لی گول خود دخبت لی از راستیه کوی یکی می بحث کرد گو تدی بلا پلاتفورم زمان کردی بانگه کی ما 2022 دیاده و پلاتفورم زمان کردی که و چهار سراک پارتیاش هم گشت ایده بود ما جیوین اگر دیار وقت چکره ما کامپانیا بلا زمان کردی و زمان پرورده زمان کردی و زمان فرمی نه پارتی او دستگاه سویجی مشکلی آمد ما کامپانیا دست 21 سبات 2022 پشتی وی 8 آداره چه بود 16 آداره آخر چه بود و پشتی وی نوروز چه بود و بلکه به دهان چالاکی چه بود تقریبا مسالک وقتا بود و حتی 21 سبات 2023 اما میلیونک امضا برد در 21 سبات 2022 حتی 21 سبات 2023 تقریبا 5 چالاکی دم پارتی هدفه و چه بود چه نوروز چه دی یعنی دو چالاکی ناد گیمانی 2 میلیون کرد دو جیان جداده مشتار چالاکی ها انجام و کمپانیا ما چه بود؟ ما 8,000 دن امضا تنه اگر دم پارتی هدفش خود کرد در لمتینگار نوروز دیار بکن نزدیک 600-700 هزار انسان نه تشکی زحمتی کسی دست نکردی قطع خطی کردی دلوی داره مسکنی کی بیت امضا نکرد ما نکاری بود میلیونک امضا ما نه حیف و نه عیبه لبردن هاشه چه بود نهال ترکیه باکر کردستان درس بجارته یا کردی لپولا 50 حتی 80 او حقیقت کردی باشه دولت ترکیه بچینه تب چهار اشکی گله باشه زارو که ما کردی دسته دولت بعد امکان دولت 2012 ده اق پارتی مجبور ما ابریاست برته کلیه او هدف روجا ابریاد هدف رابط داخلیانی دا روجا پشتی گو اب لیستکا دولته گو نابن زارو که خود بشینن و دست بجارته باشه اب چه عقل اما بفکرین قرصک بکنن او بکنن نشان کمپانیات مزن بکنن گوت نویشه لیستفا دولتی و ابنودان چی نهشتن پر زارو که خواب شینن میده اگر 2012 200,000 زارو نشاندونا وقت 13 200 کی نابینا 12 ساله دورا 3 میلیون زارو که کردی فیر و اف شکستا کیرول باکور کردستانه دیره بر واقع دعوت 2 میلیون زارو که کردا درس بجارته بجیره بکی مانی 10,000 ما مستجر بکی مانی دورا 5 میلیون پرتوک جهلا بکی مانی ده 30-40 شرکت و اوه 100,000 کسی شغلینن بکردی اوه پرا قضاش تشکیلو چه و دولت آتو که اوه مجبور ما پروردار زمانه کنید اف ایواجوه هدف آخر تو ريدا بار دیسان نوا پلاتفورم میده مگو دوی ام بانگاوی بکن دستا بجارته مبون داخل بکن دو ام بانگی بکن لسر نوا پلاتفورم زمان کردی
بانکات کرون که زاروک خلده سامجاتا قیام روژا که ما بانک در روژه دی برپرسا او اولا جنش دیار بکره برپرسا جمیله خانم رابو هدفه گو او مجارش من نمجاره سرکی يعني تشوت شوي بيش بارتيات البدري يذكريه مرحبا ركري تو بيش من نصرك بروبلم چیه مخابن هز دست دم پارتی ده پیدایه و اوجی ناهلن آوا وی حوزی بچه سر عرض تردایتی مجی امجی چاوی دجده خدمت کن ام حوزه کی دی چه اگر ام حوزه کی دی چه بکنه ام ریه کی دی بکن دی جاره دو سه میکردن در زیر حوزی لسر گوتار و کریار دجماتی نام بمليون خلق من ايرو بشكل دم بارتي وسبيدرو كردستان دي اوا كرنجي يا اوي دسلاك از مخالفت بن يا از مخالفت اوي يعني ولا تكيف دنيا ودي كسي دي نه دبي ام دجماتی نكري ليه ام تشدك بارتي كردا اما حتى روجه هالبجارتني اما ببيش ما هاد مين هالبجارتن هدف دم بارتي دوران الخبر ويا خاص ام اتفاق كده وكان بلديات يبدين وبرلمانتريا كده ام تشتغل بشيء كبير لكن ام تشتغل كانت توراوان بروجه بجارتن بقدشي جارنا تم تشكينا هذا كسيجي ومرحبا مشي ام ايدي بيت داويل بيت جبو بلديات كده جبو برلمانتريا كده هذا من سياسه هذا بيد سياسه يمكن غلط ام هبل امير بقى ضد 2018 ويجابي أوامي فوكي وشاب أبيجون أو تشكا باك هالسكاب هذا باكور وحركة عزامي إيش قاردين هو اتفاق كردستانية هالجارتنيشة ما جرى عود التاريخ باكور اقتصاد بيرانجي إنسياتيف داني ما جو أمي إدي للسحابة أم شون جم هدفه جم هداكاش بینش پارتی مگو باید ام عالی کردستانی ام دخوازن ده هالبجارتن ایده بوار اتفاق ادا پاره او يعني جدا او بردو ويده هدفه بو تمام ام بینش پارتی هدفه 11 روزه ام رو نشتو چوین حاطن و هیئت ما لسد دکتراسیون اکیل هدف دکتراسیون معقول آفتا مگو همه سر به دکتراسیون راه در پیش حتی وای پارتی کردان که کردستانی هدف اتفاق روژا 12 هنا ادي ملعب كده ام كتن الدكاي اوي تفرعات اوي كامل الجارتين الشواف كده اوان هر خاصم بري ما بدون اوي او كان برلمانتريات خاصم نقول ام بحثنا حتى هون برنسيب قبول لكن ام برد بحثا هجماره برلمانتريه وينا بشتي ريتد نما دكتوراسيون هيئه وان نذكر روجا بشتي وين مصطفى قراسو روجنامه özgür politik adını hissettim. Bu şerdin heyi nem saidek او partiyen Kurdistani ve hedefe اتفاق تعلیمات دا yani روجا دی چاپ پروین خانم سروکا هدفه بود تلفنی مکتب یک سروک پارتیا گوالا با من آنقره دکتراسیون خو اعلام بکن امواج نعم پروین خانم کامل هدف کلیه اما رام اندر دکتراسیون اعلام بکن ایگون ها ورهو هم جي ما قد وجهها بپیوندی مسکن هنا كان نهش هنا كان مداخله كده كأفراد الكردستاني باي مشاكل بردنا وهدفها شاو إذا يرابو دوان بزمينا ما مش إعلان كده ما قوة هدفها في هذه الحولة ثقافة دي درنكه بشي كوان أواقع جبينا خطون وخيلان كريم خاطر إذا جمع دروج ماي كل ليستين هالبجار نامزد بدن أبي بدن لجنا أنقرة هاتن گو اره مال دکتراسیون الحمد لله کرو او نکر ها هر پارتیه را یک دو اوی خواه بدن ما نامزدین خواه ام ناوی و بخن لیسته امه پاشه دی سابقه گو بناره گون براستیجی وقت سیاسیجی وقت خلافیجی ون عیده ورابو دکتراسیون و امزاکری و کنا حسبان ورابو ابهر دیتنه ما بش کنا حسبان در دیمه نتوان بوار جو پارلمانتریات بازه کنا ورن
قلت أن أو ثقافة قبول ناكل أم نكمل لباكر كردستان أفحش مندي يعني أم فيرجينيا مخفصية مريبة هذا قدم بارتي حتى كهل بشارتين شيء كسي نحس كسي اتفاقا ناكل كسي قدر ناكل دم البشارتين ناجيش بو بس وانا وشقابة الأكسسوار إلا أم خوش إنها بارتي أوكرازين كردستان أم كرزلال جبو زمان كردي جبو داخوازك كردي كي ببيجي أريم أم حاضر بيرش أخ بارتي والأخ بارتي دستورات دولة جبو زمان كردي قالوا ترك كردي بكري أم دي باش كيم تشبلي باش أم هذا بشر هدا شغال مجلس تركيا بحث زمان كردي كم دي باش دفرنا فرح او دفي ام وابع دفي ام نكمل بيت كومبلكسيك وقا ازيش كيرتشل بيجي كير مرتشل ام حاضرين بهالكثر شباب باكوري كردستاني براستيجي يعني از بيا او بي جخيندي بارتي او برزن كردستاني في زلاليه كدبيجي نه ناوي من نه سروك من ونه برجاندي جروبا من نه آستن گجبو يكتيا بارتين وكرمونيزه ام راحتي بيجن او انا شي حوالي الحق قاري هسه ك بارتي ديمقراطيك كردستان چند بشوان هن ام ايرو حاصل بسر با ربازا كمدانيه ام بارتيه كهدش بي ام خو حاضر لي شاهد نبجي نبي معناك اميدا اويدا ام اتفاقا بكن هبقاليا بكن النتوي نهار وقت توكا فسكا وحقا نابنا مد اوكي مستقبلنا كي وام بكاربن باكوري كردستاني جوان جنگشيه فتكرن وكردا ودافاز المنطقه ندى حسبين لما نجي نا وبس نابنا مد نها اوكي ام ديفيد كن قدام كرجي دم رايك اشتري قاردا مكن ك ميغاوا كباش في والده وبلكي أمر دسته و مبارزه بود چینی بیشتر یا هری دور درشی گاوت اسپیل بلکه امروزی گاوت جمال باکر کردستان ام هفکاریه بکن او هفکاریا ما دین نر سر دجای دجماتی تو آنیه پس وقت مثلا تواصلات جدی وقت میگوید یعنی براستی ام اگر هدف دم پارتی بگوتنی خود تنش خودی در کبه ایرو الباکور کردستان ام بیش دست بدن هف ایرو دست بجارته هم زارکه ما بشه نابینا 5 سالا دایش شورش یه مخابل دوی واری دایتونه من حقی نبه مثلا دیا کرده دوزاتن نگون ام جی دبین مثلا دیاسپورای هر وقت پارتی سیاسی بشکلی بیشیانه نه اوج نادبن لی نلگور برجواندی پرچه کردستان یا پارتی کردستان بگور برجواندی نتوری اجتماعی یه خلق دیاسپورا بگور راستیاوی دبی خلق دیاسپورا بیوره خستن هذا بسيط هذا بسيط هذا